na wanyona na mwana kewe uitaga tageko karia we ukiendaga kuligukula ng'ombe na niĩ karema iti mũthenya mwewa njĩrire atĩ wathiĩ kwa mama kwa ngĩkuma thutha ndore kana nĩ kũnjoera ngĩkũnyitana kamere ũkiuga icio nĩ thire wahera ngĩkuohera kiwera kukamwela buyu mashaka teuna dokyo egano eni yandanyu ya mwangidira shoka Thank you so much. Hey, why you na cannot kill me honestly. Thank you so much. How are you ne? Otoira uhenagia part 1 TBT. Thaithano na ndagika 14 tugethi na mbere na gucanjamuka na goko ni gwa Kameme na nie njitagwo Baby Top. Yes. Na nie ngetwo Gathemba. Na nie ngetwo Wanjikwa Susu. Wanjikwa Susu ndukireire mai ma mugeni. 6 wa shosh. Ni mukinyu. Mugeni ni akinyite. Auntie Jemima Njorua yako the part 2. Ngo ko ndakinyetene. Tukuriha bills na ihenya nigetha tukorwo tugithikiriria rugano rwa Auntie Jemima muthenya wa muthi tukorwo twina Njorua yako thi. Watahotire guthikiriria part 1 ni undu wa itumi ngurani interview ithini wa YouTube kana Kameme FM official fan page on Facebook. Brandon Wakaraja Events ni arakugeithia na no wega aririkane ati mweri uyu ugithira wa August. Yeah. The August mweri ugithira Kenya Power nigwiragwa niyo deadline ya update token meter yaku. We ne kuga we utumagira token meter kugura thitima gwaku mucie ni urabatara kume update. He ndumiriri igire gutumirwo ni Kenya Power thini wa thimu yaku. Ya mbere ni ya go set, ya kere ni ya update. Wona wariki oguo you are set to go. We ndugikara nduma-ini ringi. Oko ni uguritwo tokens abociekire nigetha coke update itikae gukiurira. Oguo tu wewe sorted ni Kenya Power maraheana ndumiriri iyo. Very good. Maina ware muru ni akusalimia. Maina ware muru happy Thursday. Happy TBT. Happy TBT. Jimmy wa UN emetaboine araiga tugeithie Anjemaima ni amwetereire muno. Karibu sana. Jerry James etereire Anjemaima part 2. Lydia Mwangi wa Thika. Alex wa Jamii Pishori Rise, my brother, good morning. Mudo wetu Simon wa Signature Shoe Plug. Aharakishe tunamgoja Jora Mwage Koba. Mena Joshua Maina wako Gikoba kiumageithike muno. Michael wa Gatheti araiga ona ke metaboine etereire Njorua yako thi. Kife wa Damis ario Gikoba kiu. Bypass me metaboine. Tufuru wa marigiti no twetereire mero ni twina baby tea. Kameme huku Kiambu bado tu ni baridi, tunagojea mugeni. Ujasema unaitwa nani? Tafadhali tuambie kune 20014. Nga Shwaliza araiga metaboine. Joroge wa Affinity gaithika muno na andu akuothe. Martin wa Thiga. Nancy owa gige ekorea UK United Kingdom. Narajira tikwaga kuna kwaga kwina bara kindu ta kiu tumahoere ni tukurumira ni tukuigua na ni turakimuhoera mafanza itu aria me UK. Yes. Magi kuma Saudia araiga metaboine. Mudogo etwo Jimmy wa Choma Bite Korea na Ikuru town ni agaithike muno. Yes, mudogo etwo Boni wa Brimark Korea Nyamakima tugeithirie jeshi yothe ya Nyamakima. Thank you so much Waithira Joroge Generator. Maina mena jeshi ya nduthi haria umoja wan kona ini mugeithike muno. Mimi niko mitamboni sana, naitwa Osho Klaibas Gathogo kuma Karorika Huhia Muranga. Susan Wajiko arauga baby tutamaliza na kicheko. Sasa
Tumecheka. Jehova niwe muriithi wakwa ndire kindu ingiaga atumaga njarahe urithio-ini uri nyeki nduru andongoragia mai-ini mari na uhuruko ni ariukagia ngoro yakwa akandongoragia njira-ini cia uthingu ni undu wa ritwa riake ona ingituika ni ndirahungurira mukuru-ini uri ndumata ya gikuo ndire ugwati ngitigira ni gukorwo uri hamwe nani thiari waku na muthegi waku ni cihoreragia niguo gwikira Jehova niwe muriithi wakwa tarugambirwo thimu yaku hihinya *860*380 hash Kameme Kayo Kameme Kayo Kamwenge. Right, naona Njorua ya Kothi amegojewa kweli kweli. Kameme Kenya na Korea na Kenya. Of course, Korea live on Facebook, Kameme FM official fan page on Facebook. Thank you so much. Asanteni sana. Asanteni pia kwa kufollow Chef Gathemba. Yeah, thank you very much. Nemureka wega muno ni follow Korea kiria. Social media. Niwo kinyete andu igana? Ndina andu 263. Wow, Stacy onake a follow Korea Stacy Digital. Yes, please. Okinyete andu igana? Ndio wako monetize. Yes. Dina do 34,000. Yes, okay, tafio. Ewe baby T. Hey, korora ndirarora. Dina just jokeria rege as I bring the guest. Thank you very much. No wega tucokere mujuriti wega no twanjirire na Stacy oreda tukufuate mwena uriko. Mufuate mwena wa Facebook. Stacy wa Digital. Stacy wa Digital. Yes sir. Ni nani ni mukufuata kuri Facebook? Wega. Thank you madam. Dokuneka. Say nicely. Ni nani mugufuata kuri Facebook? Yes. Jetagwo Chef Gathemba. Yes. Ni mugukora mbica yakwa thaka muno hau ndina hoodie ya red na ngofia ciothe ciandikitwo Chef Gathemba. Na thaa ici ndina 2,260. Wow. Yes, kindly follow me. Na ndato guthie live mugafuataga. Na handles ciakwa ciothe no Chef Gathemba. Nginya kuria YouTube ni ngwambia kumurehera indo njeru very soon. Very good. Riu twenda guka hari we baby team. Wena followers aigana baby T Korea. Thank you very much. Thank you ni mu follow na njira njega. Yes. Muthoni aka baby top. Verified. Into brackets wake keroba ina gofia keroba. Kirito into brackets. Dina just about magana kenda mamirogo kenda na sirigi 994. Otigetia do grida to kinya million. Ni dira forward do I'm following 71 people. Yes, we mudo igira gwa kona follow it and urumete ihwa. Profile pic kiria Ndona ndira follow gitoero. Gukawa Nairobi. Ni of course. Bana boy. Yeah. Wagoi wa Dirago no sizi Odbet. Sitriki sana. Eddie Derito Vireja Kororia TV. And Estambuloni DJ Dibul haya ukiria gwika nigetha ukinyie kiria ri nigetha ukinyie ngiricio kiria ri icio ithatå tigarite ri twika kindu gitagwo follow for follow wanda go follow ugafollow andu itagwo follow for follow. I will follow. Yes, I will follow you. Itagwo follow for follow. Follow the leader. Kamweke kega ni kuhurio kahuragio ona ihenya na riu andu othe marauga September intake no St Paul's University. Cerera campus ira ihakwe nawe ta Limuru main campus, Nairobi campus na Naikuru campus wiyandikithie na we kuraya na campus citu ndukamake tondu St Paul's University open and distance learning ni marakuhe kamweke ga guthomera handu ohothe uri kuohoro makiria tuhurire thimu namba 0728669000 kana twandikire marua kuhitukira admissions@spu.ac.ke. Rwenda rwitu ni www.spu.ac.ke. Turumirire nenda-ini citu nicio YouTube, Facebook, Instagram na X kana Twitter. St Paul's University niguo cukuru uria ungicenjia muturire waku kaimana. St Paul's University, your university of choice. Nĩ thaa ithano na ndagĩka 22 mathaa ukimenyithio ni Safaricom makoretwo makinyitanira na Kenya kuma muthenya wa mbere. Safaricom riu nio sponsors a Team Kenya Korea Paris mathako-ini ma Olympics 2024.
Safaricom nĩ marakũngũĩra Akenya othe arĩa manyitĩte itemi o rĩothe thĩinĩ wa thabarĩ ĩno. Ũnyitanĩri waku nĩ kũgacĩra kwao. Let's shine Team Kenya. Sisi wote ni mabingwa. Kameme kayo kamwe. Tukigacĩrithia ndugu itu ona muno makĩria. Na rĩu no twamũkĩre wega Embuta 92.3 FM. Kameme kayo kamoinge. Kameme kayo kamoinge. Right, thank you so much. Nĩ mathaa mega magũkorwo tũgĩcanjamũka wetereire Auntie Jemima. Thank you. Na waona mko wengi sana. Jennifer Njao Korea Limuru Girls. Shuma wa Shuma Refrigeration. Salome wa Summit inyuothe. Nimokire ya Maina wa Instacret. Karibuni sana. Na Elizabeth na Elena Gashomo. MC Kioboyo. Brian wa Carigen Waters. Yes, karibuni sana. Na Mr. Roger onake mitambo-ini na kanjira he muthuri wari murata wa my grandfather the late Keruba uhurukite witagwo Kirira. Muthuri ucio ni ahurukite bari ya Kirira ngamahe pole ni akuria machinery na ndero mathiko ni muthenya wa Wednesday next week mwiri wi kuria JM Olkalau koguo bari yo ya Kirira ni micite tatu kuma gwitu kuria kwa Roger ngamahe pole cia kwa muno. Pole sana Ngai amuhe thayo. Muthuri ucio gwitwo Kirira huruke uhoro na he muthuri tuciarire muthuri gwitwo mwanake gwitwo Kinyanya igo baba oni ahurukite baba Kinyanya nake ni ahurukite nake Ngai amuhe kihuruko gitathiraga Kinyanya and family ona inywe poleni sana. Kwina njira njerũ ya gũthaka Cheza Sita. Twĩra mami nĩũkũrigia mũno we. Na njĩra ĩno ũrathaka na ihenya makĩria ũtekũrengwo airtime yaku. We ũrauga atĩa we ndũtwĩre tũmĩmenye. Naguo hotani nĩ kuma ciringi 100,000 nginya ciringi 5,000,000 hau ũkarĩhwo na M-Pesa. Ũcio akĩrũhora mwega biũ kwagĩra o rĩmwe. Ĩni thaka Cheza Sita faster makĩria ũkĩhũthĩra 24224 nĩ ũhũthũ tũma kiugo kameme kũrĩ SMS 24224 ĩkĩra M-Pesa pin yaku wĩhotanĩre mbeca hau. By Teams only. Gaming is addictive. Play responsibly. This message has been authorized by the BCLB. Oh yes, kameme ni kayo kamoinge ni ngatho goko Kenya na Korea na Kenya. Ni ndirona ukiuga Anje Maima twamgoja no aria maratuhika muno ri ni aria menda kurenga tu interview megere kwao ihenya merede me hau na maragathi makwenja mburi meteire go muge muge post utuke woe wakisere ya ati doka goko muno gwetwo Stacy ona ria giacoka acoke rigi coka botige ubosi tukuona wega coka ru na hagu ndutaroneka ru nigetha ru guke haya ru okay in style oyo arengara ire guku haya introducing Auntie Jemima. Haya. Yes. Maya mothe Stacy auga magore guku. Ndimakore guku. Haya. Good to see you. Nina trench coat. Gekwo. Thank. Okinyoka Eriko match. Nari wakora. The standard. Hana wega. That's the guy called Gihana kiria. Mwadungeta muti haire memo. Kioka like t-shirt like jini kutoka umothe. Going in the wardrobe. Yes. Yeah. Stretch coat. Yes. Afraid. In Trench Town. You've been well, guys? We are very well. You are looking like Auntie Jemima. How are you? Very good. Good to see you again. Umothe ndokere ndwakeigirira muno. Ino ginya. Ndeciri otirendete wiki ngima riu. Ona ndarigagwo niki. Ndaigo umothe guka kumera atia. Na ni mararirikana matigire ha mumiru. Aya matire itheru. Mendete cai. Mendete mucene. Tiki toko hau meteire o marenge na magathi. That's why you are trading. Yes. Ni mushene. Ni medete. Tea master. Team is stressed today. Karibu sana. Thank you. Good to see you. Good to see you too. Otanageithania ndirenda Chef Gathemba urihe biru ino na ihenya ya Jane Muthoni Chapu Sharp. Yes, Jane Muthoni ni aragwitira concert nene muno ire gakorwo kiumia giki kana Sunday no tariki 11 mweri uturi. Jane Muthoni live concert gakorwo kuria Duberry Stadium Kiambu Town kwa
kwambĩrĩria thaa mũgwanja nĩ umagaretwo nĩ Martin Janet Miriam wa Muthogo esi wa Wili Samir Rongo Chege wa Wili Charles Kingori Maseken Ben Githaya Lucy Nganga Joyce Rongo na aini age MC nĩ Karago wa Muraya nĩ Sunday no tariki 11 Korea Dumberi Stadium Kiambu Town Jane Muthoni live concert. Hata sisi tutakuwepo tawakilisha. Good morning once again, Auntie. Good morning once again, Muthoni and Chef Gathemba. Good morning. Jorua ito part 2. Yes. Ni ndira ithikagiriria uguo ni ndira ona ndirainaina. He ona ndirakimakire pio. He nyukumaka. You get scared. No, you remember the trading I was trading that at the time? Yes. This time it was the same. It was the same. Siato ana hapa. Utari kwa ru nego koeka ni kugo. No, you only have to come here. Na Muthoni ni andu aingi ugitire show ino. You have called on a Jakiwari no wende guka. Yes. Uko nayo ni kuroni nepotism. Wanyita uhigithirio Dan Wainaina. No wende kurehe Fred ya Chef Gathemba. Uko na nimekuna tadi na mapendeleo. Unauga ukwe Auntie Jemima Saturday igiri. Na radio cio the thaici cira thikirika meme. Thursday igiri. Muthoni ni Thursday. Oh, Thursday igiri. Thursday igiri. Ona koto weto wigwe wega. I'm grateful. You're grateful. I'm humble. Baba wanyu ni athikiriirie. Akenete biu uthiru ni woraria ku. Ngoroiga. Wiki no agurite nyama. Muthuri ucio mumurekererie riu ndakagure nyama ingi. Arero atia. Aruga kaitu akwa kiriko kararia kameme. Kameme wiki no thia kirika kaitu aku karia. Na Bote araiga ati ni muforowaga ni uramugwetire. Oh, Bote. Maritwa maria manene. Yes, I'm such a huge fan of Bote. Yes. Nigiko gikiega. Na hey donete andu makireport uria gutari. Uhoro wa goat wives. Lu mundu wa Deia maramuria. Imagine. Deia. Mundu ginyota mutumia. Deia. Ni ko ni kundu kugiza another thing. Deia. Mara matige kuigira Bote. Deia is not Kenya. You know. Karibu sana. Thank you. We had fun. Yes. At the same time nitwaiguire nitwathomire wega. Good. Na of course Wathiko. Arenda gucuria igoti. Ni hada story yakinyire niho henori. Ogazuri ala musumari-ini. It's a trench coat. Shop one. Atere ya duka. Yeah. It's not for where you go. Yes. Asheriginema, they reached out to us. Truly. Muno. Oh wow. Especially the drugs and the youth. Yes. Is mad. Okay. Koguo uhoro wa rehabilitation areme na rehabilitation centers tako wathire kwanja utuheretwo riu tucokere twaniriire nigukuhena nginya namba really motivated people. Yes. Koguo I'm grateful. Aria marathi through stress makorera into alcohol makorera into marijuana makorera into tap ona ndirai na goko garage ingi ukaigwa anake marari rehabilitatwo athuri. So it's serious na niwekire wega muno makauga agikorwo Auntie Jemima ni athigire na ni no gatiga kugucia no gatiga because why not? Yeah. There's always a second chance. Yes. And here you are. Only if you're willing. True, yes. Only if you're willing. Very good. Yes. Riu tucoke muko-ini. Okay. Aria matanyitire kuria twari ni mako float mathie YouTube. Ni mego float no ni turenda gugucokia kuria waciarirwo. Okay. Ugithama macukuru. Yes. Ukithomera ghetto. Yes. Ugicemwo ni ngomo kianjie drugs. Yes. Ukirehabilitatwo. Yes. Ukihetuka. Good. Ukiona wira. Good. Ukianjia go trend. True. Ukiheo show. Good. Riu twatigeire ni waheo show. Tucoke hau ha show. No tucoke. Hau ha show. Yes. Iria waheirwo ya every Sunday. Cocktail Sunday. Yes. Ugikirio mahiga. Yes. Igicoke igicika kiriu. Ukirihwo 1k like a boy. Wow, Muthoni. I told you, your work is to end. You are an engist. Wejaga. Mwenjeri. Ejaga. Nikumeka unoginya sokere. Like a boy. Na ugicoka ugituika ni watuika ni wagea ni wa miscarriage. Yes. It was actually a stillbirth. Yes. A stillbirth. Mwana ucio ari mukinyu. Riu ni gukiuga mwana iguka ni kuga ndeguke wika, so there has to be two parties involved in the baby making. Koguo twakinyire hari ufiu tondu andu metereire. Gucia twakinyire hari akirire. Do handani akira. Yes. After 5 kido months ni akira. Yes. Gamwethani ngakia gamwaga. Na ru mundu egukira nwe ndwe mwetha. Yes. Mundu, because we are full people. Yes. You can't keep forcing somebody. You're full ni andu agima. Yeah. In other words, mundu akira ru ni sawa ni agikire ni gugithina mbere na rugendo ndakurite ru hakoragwo na another guy who was
seeing this girl akona na kadiab kega akona kena kamelanin kega as a presenter nika famous akakuwa kanonyede you know like my taxi guy Mero quiet so what do you move on yes you know it's life data gera mundu matha riu niko githina mbere sitagusha microphone no we present no degushiria as a presenter yes again we are full people here no I'm not there diraiguika very good yeah eno ageru ngikimwira uria gukihana from the word ngimwira ni right now I'm not direct a relationship yes as you can see already roino roihoru ru no nginya nyambe ndikie rugendo ruru no it's okay in fact ni ona dedo tutuike friends yes ngimwira maniguo good job treating me well money afu ni kumenyera mwena uri ongiri ru ni ndakoragwo ri twathie date ndiri na bia ciakwa twagura kahua na cai ni nguri hacai na kiari eki irio eno erari haciothe okay uba uria cikirihagia muthoni ndakwe last Thursday I told you ukareka ndirumirie ni juni renda kurumia reke ndirumirie okay no ni ndakore ndi twathi date ndiri kwirihira nuthu yakwa ngakora ai this one is paying everything yes kari ukahathia gatia so kuna wanaume wazuri tugithia mbere ngiciria we ni guthimira nigetha nyingire box tuthia keri same thing niona he ndathite ko MC Muranga wa ruraci uhiki ndiare na ngari hindi yo yes this nigga ajirie ni gugutwara oyo oirire a post ndimwire a post yes akija I'll take you ngimura guy for real ngihariria na bia cia magu na maguta cia maguta tondu umenyerete gustuka menyerete gushare yes haya muthenya wake njira sawa I'll come pick you up muthenya wa uhiki hau jana ngari ala kwaja ndungite nginya gukira aria mareka uhiki ngirwa hey what's wrong what's your agenda guy andwarire tugicoka na ndajitirio naki wow ni ukumaka ni ukumaka ruga kenjire guthi guna nyinga observe ngeke kuigua wega we nima umite handu taru tuge umite handu rarihwo boys like ucoke uthi kundu ru rarihwo like a man yeah like a man yes. You know yukuigua wega isi tukaendelea good things are happening kada nekirire ria fio pio na damu ina na kliniki turathie ndagitari no ende kk nothing blue tick kwa siake siare grey tick ni arutete blue dokone ni ona wanyita tugithina mbere August igikinya so August is my birthday month where yoyo oh nice akigimwira akijira no ende kundwara handu this one new nigga yes guy datwarirwo baby moon watamu wow na tina mugithi aeroplane tina gari aeroplane with my baby oh my and him doragia guy mothani is this a setup ino ni setup kani kirathi na mbere tugithi tukienjoy I had a beautiful time tugicoka na ndarakoria uikaire atia wow sawa ni adungira kajuria uko aje katoto kako aje naomba si tuko sawa wewe wa travel weika twathi nake tumeenda naye tukaenjoy huko githie ko ungiona Gede Ruins kapata Abdalla huko wa Malidi wananiuliza mjamzito na muuliza wewe ona kama ni nini hii sufuria nimebeba kwa nini niuliza kama mjamzito na unaiona Abdalla wewe pia Abdalla ko mageto hiura tugisera and then we came back nigga is good oyo gene ni akirire September Twathi wira rudine nguhiriirie to ndari due November 1 month to riu niguo ndathie wira on when ya ikana tarikio ni ngurora wega ndathie wira na twarikia wira na wagura twahura show njega na twarikia ndamwira no menye ndi hakui guthirutha next month gathie mieri iyo maternity mieri itatu otigwo wika ngitira ndi sawa kumbe unknown to me muthenya ucio niguo guthirutha ya kiama to ndainuka ndathie ndaruga hwaini my makwa ni maumire na ndiyo mai ni mauma ndiyo mai mauma gatia it's my first pregnancy ni ndaiguirio kindu kihiushwa behave kindu kihiu kia umashwa and then I ngambire go cramp ngihurira ndagitari wakwa my gaina ngimwira gwathia kijira you need to go to hospital now ngihurira nioniga ngimwira oi I'm sorry for disturbing you kwa jari na kigerio the next day ngimwira I'm sorry for disturbing you tondu kuria jikaraga ri na hari ikaraga ti hanene
ngimura ndero thi thibitari because this and this has happened to you niki kiudwa kinjira ni sawa agiuka kindwara thibitari riu twakinya thibitari ri ndagitari the first thing they check is the heartbeat yes giona ni mara struggle girwo tugutuma emergency ultrasound yes githie riu ndathi emergency ultrasound niguo sonographer jirire unfortunately Mercy there is no fetal activity yes ni jiki atia muthoni tibire ni we see that has been the lowest moment of my life darire nigana kia kiriguru why is this happening at this time akimakana akirira kimude don't cry yes it's good you're here for me don't cry just be strong because if we cry both who will tell the other one sorry you know akiumia nake akiumia nake ngigicokio riu wodi na ndagitari agiuka akije ndagitari ni amenyire akije I know you kimura yes it's me but right now I'm bad please so don't tell me to make a joke let me first deal with this thing etororo matiri adabu abora tathekia when uthekagia ndo Facebook tathekia kuma ndukagerie thaa ici njira guthekia haria ndi thaa ici ndiri he niguthira ndirathira na kijira let's go through the process magi test show them make induce nigetha mwana kiume na ihenya na ngigiciara muthenyo uyu oh that must be painful it was painful guciara mwana utararira muthoni oh no is the most painful thing any woman would go through oh no ati urathie thibitari we murito ugacoko tari onaki with nothing oh no it was the yari painful muno na muthenyo uyu ngagikijira tondu physically I was okay ndaciarire wega ndahurire my friend wagerire through the same thing niwe nderire uka I can't go through this alone utago wa ngaritanie agiukona niwe wathire na nie labor ngiciara akihura mbica na mwana icoka riu tukiuma tukiinuka the next day riu nuona mwana uyu ni ndamuona in fact ndagitari acio mariega muno they were asking ni kwenda guikarana hanini nake riu ni ndioi gwiciria uria tureretwo gikuyu-ini the way we deal with death na grief ni tari undu muru ti undu mwega no ungimethie through uria kwagirire ri ona healing ni guka wega riu ni ndamerire asa ndingihota guikara nake ni ndiraigua ruo ruingi no kondoi ningikana ata that night and then muthenyo ungindikania ni tondu ndienda ni manjurie kana ni kwenda gugathika kana thibitari take care of that ngimera asha you just take care of it na makiuga ni sawa magiuga gikaga kioyo ni aria moyaga no ni ndanotire maundu maingi muno after that tondu ndapostire online atumia ingi ni manjaririe na no mathia na mbere na gukinjariria ni kwina gap nene muno ya ku address atumia aria ciana cio makwithagia ciana magiciara kana miscarriages the way they are handled in hospitals yes ni hagirwo no gukorwo no tiganu mutumia uyu ena ruo ena mentally she's not okay no muramu handle like a normal woman yes. ta mundu wina mwana ona gutire wodi muthoni atumia aria ciana ciao ciakua maigagwo kuria yangi marogithiria oh no na yangi matiui ti thina wao matiui ukora mundu ni akura nishiki hapa kidogo niende wapi ona aku ni aku uyu arenda munyitire mwana ni jugaga koro mathibitari I know it's money no set aside one labor ward for mental health for women who are recovering from loss yes Mercy aratiga ikumaiga wodi imwe na aria mena ciana yes aya ciana ciao ciakua matware another ward I agree with you the other thing let us make it afford taru hecidano atumia mathecagwo ya resas I think ni negative waga guthecwo cidano iho mwana waku no akue cidano yo ni 10,000 not everyone can afford no impossible it's impossible andu marakirarira ni mutu ciringi 50 na igana jira cidano imwe 10,000 no so Linda Mame Shokio these are the things women representatives magwo gukorwo magifaitira yes pads handu hakarakara nyingi handu hakarakara na PR nyingi ri yes. maya nimo maundu magwo gukorwo maki address na mental health after that atumia ni magurukaga ni ruo yes atumia ni magurukaga ni undu wa kindu gitagwo ateno postpartum depression yes murigagwo niki o darogithia mwana o ni ndari sawa magimenya the thing what your body goes through as yara mwana ni maundu maingi muno so those are the things we need addressed more hena gap I realize there's a gap atumia magetherwo ward yao aria makuithie ciana it will be very nice yes whatever it will be called tukumiethera ritwa yes maheo ward Linda Mame Shoke na ekave ginya cidano iriku cidano eno tondu ti atumia othe mathecagwo nyamu yo yes it should be free it should be very affordable healthcare number 1 should be free in this country na githomo kogwo Linda Mama yo icokio na ikavage maundu no anyita the other thing is what counseling in hospitals yes
mutumia akwithia mwana, especially public hospitals. Wewe uraikara ko unatumia ri angi. Uraikara ko unatumia ri angi, hatire counselor guka gukwariria akwire guthire kwa hana. Mundu tai na bia cia guthie private hospital. Ni ndathondekirwe ga ndari private ni manjuragia, do you want us to give you a therapist? Gemera I've called my own. Mutumia we gicagire utoyo horo wa counseling ri ekuinuka na mathina mau mutwe. Yes. Acoke inuka andu manjie ko blame. Yes. Ehe, no ahurirwo bisa. Actually ni wahurirwo muno. I wanted to ask about that. Good. Now that you have asked. Ne tutigaga iku blame mundu akwithia mwana. In fact daddy kana mwana wako akua ri wa size 8 onake ni ahurukire, and God bless you size 8 for also coming out. After that there was a journalist from Media Max who had done her baby shower before on Sunday agikua Monday. Na tumio the social media maugaga ni baby shower iriku ateyo iyo na itura acikago na itura acika na ni njega ni njugaga ni njega ni ciiko uri urenda gwika nieke no uhoro wa gukwithia mundu ndangikuithia mwana wake akiendaga no uthi kuhurwo bica ati nigetha mwana waku akue. Wewe werirwo ni bica ni nderirwo andu majire he ulifanya baby bump shoot uli expose miba yako tu macho baya ugakirwo rihana ri maitho maya matikinyaga rihana nige ihurire uragithirurukaga nario guku tauni ngima no hithe ihuria mieri kenda. How do you hide that? Mundu wa macho bayo na ndiragiuka guku na twakorwo mundu wina macho bayo kundora nigere kai waku atari hinya wako gukugitira mukahe ngoma hinya uguo ngoma heirwo hinya Kenya ma ngoma ko ahetwo hinya Kenya. He's so powerful. He's so powerful. Ate ni ngai uria hoyaga ndangihitira mwana wakwa aya mena maitho kira nio megwika atia. It's impossible. It's very wrong. So let's stop doing that. Yes. Mutumia inuka atari na mwana, don't blame her. Yeah. Let her go through the recovering process. No nawe wakwithia mwana, go through the process. Go for counseling. Yes. Ni I will insist. Tutigage iguthi kuhoya wina thina. Mahoya ni megana ni hoyaga. No rira wina thina wa mental, go to the experts. Tigana na pastor. Go to the expert. Yes. Pastor Dario Duoi. Ona kihiko gyaku giathuka murathi gwi pastor gwika atia? Ni gwi counselor. Go to a satisfied counselor, marriage counselor, mumuhe horo ucio. So ndahurirwo no ndiahurirwo muno, but I noticed there was that gap. Kogwa atumia ingi ni mokite makijira muthoni ni ndahonire ni kumenya toni ngereirie horo ucio. Yes. The number of women I talk to daily. Mtoto wangu alikufa juu ya hii na andu mamenye ciana ikuwa ni ndu wa maundu maingi muno pre-eclampsia, blood pressure yaku ya andu ingi shoot ule na ndungiciana na ndungithithieta. Yes. Kwina kindu gitagwo something cervix yaku ndinyitagira mwana no nginya tumwo ni eitire na mukonyo na we urauga ati ni macho baya na urauga ni macho baya wina diabetes ni tariu ni ngiaga kindu gitagwo gestational diabetes. Yes. Sukari uga shoot mwanenda maundu ni maingi. Yes. Kwa andu magea physical accident mundu akagwa mwana gakwira nda and then you're there sijui saying ni macho baya. Blood groups ni ireanaga so many things kogo andu me educate mweno ucio. Yes. Before werete mundu ni macho baya ri tabothi uthome umenye ciana ikuaga niki mutumia akuaga niki labor. You see kogo mo ni maundu maria twakigereire ukiumira riu kuria. I went for a break. Yes. I took a break for 1 month. Good thing kuria wira-ini have a good HR. Yes. PC is good. Akihero thagi mwira I need to go for healing na gigitika break. Melo gae ni aririe Reure. So that day when I was told my baby is no more, ndamwandikire message ngemwira we've lost the baby. I didn't see a response. Muthoni. It's not a laughing. She needs to behave. Dara karira hau. I blocked him everywhere. Ni marakara mau. Danaria. Danaria. Atowe wandikire atia? Ndamwirire hey we've lost the baby. Ndio ni ate ogegie ugire. I was in pain. Ngora ndaririre. Ndaririre tukomugima wodi iyo. Ndaririre ku ndei kafio. Agikira ki. Leo da postiri. Leo niguo ndonire message ya kazini yake. Akijira hey anasema umwan block ameona sahi. Kumbe nake athi akirari ni maundu mathire magikihanika magikaka atia kwao ugithia atia we lu maudi gota hato ni mao. It was a personal family issue. Maundu mao thimo ndari thimo ndari ndekuona message on ya social media kazi yake niwe wamiraga ai kwani kumeenda yashokire gicagi eni and then something huge major happened udigotire gweta that personal issue yao digira utidagikate kogwo we oneire Facebook na ni kwirwa rero
Rĩu agĩkĩhũrĩra ngĩkĩmwĩra gwathire gwaikũrũkire. No akirĩte mĩeri ĩyo yothe. Akirĩte mĩeri ĩyo yothe. Gwathire gwaikũrũkire. Mwanake ngĩmwĩra githĩ ndiakwandĩkĩire message akĩnjĩra ona thimũ ndatũirie. Ngĩmũria nĩkĩ akĩnjĩra nĩkĩ gĩathire na mbere. Ngĩkĩmũtũmĩra mbica na agĩkĩrĩra akĩigua ũru mũno, and then we didn't talk for a while. Twambirie rĩu kwaria maybe after 1 month. Akĩnjũria what happened nini. Tũgĩkĩaria akĩhera akĩnjĩra okay whatever happened. It was not a reason kũngirĩra. No rĩu nĩ ndakĩonire. No gũgĩetha kĩũndũ. No gwetha kĩũndũ na andũ tũtiganainie ũgima na hakiri. Koguo he ũrĩa we ũngĩ-deal na maũndũ mũndũ ũngĩ angĩ-deal namo. Kĩmwĩra nĩ sawa nĩ gwagĩthiĩ na okay happen. Na tũkĩohanĩra. We are very good friends now. We talk a lot. Nĩ mũgũcokanwo. No, Muthoni, no. Even if I go back there, even the devil would wonder, is there another devil in Kenya? In Kiambu Kabete. Ndigicoka Muthoni. Rĩu tũrĩ arata. Na niĩ nĩ njohanagira. Na I'm also quick to ask for forgiveness. Ndona nĩ ndakũhĩtĩria nĩngũka ngũhoe mũhera. No nawe wahĩtĩria na ũnjĩ ũhoe, I will forgive you and we move. Tondũ life is too short. He ũrĩa wakĩgeragĩra ndikĩũĩ. So we settled that and we moved on. No washoka wĩra. Ndacoka wĩra. So I'm still a bit kwĩna ma triggers here and there. Tondũ rohanĩra rĩ na ndũgũcoka rĩ matriggers nao ũrĩa tũtwarire hospital nake twĩkũ mũndũ ũngĩrũgama nawe ũguo Muthoni rĩ. Tondũ ndĩrenda kũria on behalf ya Stacy. Stacy ndũkĩũrie ndũgetigĩre. Ũrĩa na ihenya onawe mũndũ ũngĩrũgama nawe ũguo rĩ. No ũrege. Kĩ? Wĩka atĩa? Mũngĩkĩrũgama mũgũtũra mũrũgamaga. Nĩ mũkũrũgama forever. Nĩ mũikare thĩ. Ona ithe mũraikaria mwĩke atĩa? Mwĩke atĩa? Sleep. Sleep. You stand with me. I don't let you feel cold at night. Mũtingĩtũra mũrũngie. Mũtingĩtũra ningĩ nĩ instructions ya thibitarĩ. Ndagĩtarĩ anjĩrire wenda wega gĩakange o rĩu. Wenda kũhona narua gĩakange. Ndagĩtarĩ nĩguo oigire? Nĩguo oigire. Atĩa? Wangari. I know it's difficult. But if you want to fill that void very quickly, go again. Sleep again. Sleep again. Na atinde hau nawe. Meroka is quiet. Oh, gone. Even if we have reconciled, gone. Loved. Don't want to hear. Loved him, memory-wise. Why? Another nigga is studying in here. Amekuwa na wewe through thick and thin. Amesimama. Hata miguu imefura. Mupumzishe. Mupumzishe. Si hata ni mtoto wa mama yake. Mupumzishe asikie poa. Ai Muthoni, tukapumzika. Tukikehuruka. Alafu roerege pa. Unaruo ruihuraga ihenya. Mwaka wa mbere. Roe pa. Kageuka. Nini makereu. Ndamakire. Grege. Eni. Kwa ociragia ũraikara thĩ mũrahuruka gwĩke atĩa? Kume marenge. Jareli wega. Mũgeni. I'm Vista. Onokonire akeri. Rĩu nĩ ndĩrenda no guoya wa ũyũ ndagakue rĩ ũrĩ oho. So you want but you're also afraid. Unaona kama pia haka kata manyuria. Una get. Skari kingine kalisema Kenya. So make Kenya. Chami ndiye kwa dadiju. Haka ndio kalijiumia kasema ni Gen Alpha. Tunakuja kupambana na Zax. Come through. Ndani aja kagia. Ino rĩu ya ndagĩtarĩ nĩ agũtara. Yes, ino ya keri. Nĩ kũmaka nĩ gwĩtigĩra. Bale ndarĩ na trauma mũno. Dati ndangĩona nĩ karauma. Dati kwaja ndathi clinic ya mĩeri I think 8 weeks. Kwa ndarĩ na thakame. Na it's normal, it happens. Ndagĩtarĩ akĩnjĩra now you have some blood, no nĩ tũgũkũhe ndawa ethire. Ndawa cia kũ-insert. Tondũ cikĩrĩ kuo. Rĩu nĩ ũgũtuĩkire pregnant. Nĩ pregnant. Nĩ mwĩranire no ũkana nĩ mũhikanirie. Nĩ ndĩmwe kĩhiko. Muthoni, if there's something I fear in life apart from ng'aragu na thĩna nĩ kĩhiko. Oi guy, I don't know. Nindikionagira nikio kiriaka. I don't did ready. I am not ready. No wamwera. One person your whole life.
in the house. They got the boreti yake wewe. Don't think like that. Sanitize. You know boy ke. Dikio no kon de kinya hau. Kotara thikereria mataro ma Goat Wives. Make. Goat, I will buy myself one. I become my goat myself at home. But I'm also honest. Hali aginyete maisainere juga akava honesty. Samwele ni for true auria twajanirie ni marriage apana. For now the Kenya be concentrate na kwaba kwitho. Career woman. Oko ni mwana twabe tugie turere na ni wetikira ni etikira. Because it's something we discussed. Ndiratigera akire. Nikiru agikira nikiru kigimakia ndiriguo ni wa mbere. Yes. What can scare me from there? Anymore. Nothing. No ndonaga nikiria. Ena head njega. Fullness. Is full. Is full. Nemu ena ari na ogi. By the way juga korot dasemani nake before aganegi ahikire. Because ena ogi ne mugima and then the way he was treating me so well. Yes. In a very nice way. Koguo ore warageria thuri haria thenema-ini. Oyo ru ni ageragia. Yes. Koge romantic wise. No mo gikoru kogo ndakiagite no ndari perfect ndiageragia to mundu agutwara baby moon muthonire itari sawa koko gitu kugeria tuguthinga no tugikiaria we had a full conversation about the baby and baby came. I went through the pregnancy very well. Yes. Tested positive ya gestational diabetes. Yes. Giheo dawa. Yes. Na diet. Udiari ya masukari na junk and what. Na andu ni majuragia how come how kunona after pregnancy gemera ni darire balance diet ni odo wa diabetes. Yes. Na dawa na kana gagioka. Wow. No digia hotire gukira 34 weeks. Ucio giakwire at 34. Yes. Dari na pressure muno. Dagitari damura I don't think mentally I'd be able to go beyond that. Yeah. Ogwa kejira it's okay 34 mwana ni mugima. Uri kare wakinya 35 uke to ko induce. Yes. Tudute mwana. And that is what happened. Dagitari mwega muno etagwo Dr. Maina and Dr. Murioki. Yes. Mpisha. Gave birth kana gathaka. Yes. Wow. Kamuhua ginya ndira. Akahiana kababa. Kahiana ithe ginya ndira. Agioka tugikena. Yes. Kana gagioka ni kega. Iria rigioka na ginya tukiinuka. Ala. Congratulations. Wow. A boy or a girl? A girl. Makeba Nduta. Wow. Don't ask for the other one. Even you did tell us. But no. Next. Don't ask the other name. I will not tell it. No kababare. Ne kana state house kana ne common mwananchi. No, it's good. It's good. Aye, even financially. Single. Yeah. Oh, a single man. Yes. Very good man. Wow. Yeah. Yeah. Kana gagiuka. Wow. Tukiinuka. Na turakarira. Kana ru mwaka na mieri 8. Wow. Karauga shasha. Gakira leo naenda kuenjwo ni wakirumba. Naenda kuenjerwo leo. Na chef Gadesh. Kana gala kabio. Wow. I thank God. Gainyo ekuiganania. Gainyo ekuiganania. Heire kana gathaka ndikarora rimwe gari wa mine. True child your mine. Kakajira mom. Yeah. No tukire kurera. Yeah. No turia tewe na karakare ka kogoro. Igwe oyo. Dina konoro ginyo sokere Thursday giri. By the way korea obanaga. Yes. We ni harika undu ka mutherekania ni karaga kwa kuguru ka keri ni karaihu. Ogire kana te gathemba. No na murutaga wira na mundu tari sawa. Talk to Garuya. Mundu ya murutaga nake wira ndari sawa. Na ndire rwara kara ka muico. Ojire rwara rurwa kara ka muico. Ucoka ngai agakuhe kana gathaka. Asi ndahoya gatikagie rwara ta ruru akwa. Na rwa muico kagie rwara. Muraiko ucio kara ka muira ni kanyamu ga gukuima. Gatire rwara avu ndathi pedicure ri ugakora mundu ucio arahaka ka dot. What are you doing? Siyo ni karabuli body shaming. Ti body shaming muthoni. Haka doti gake na ndehagia ciara ithano ta ndwari yake. Na ndina disability. Undaka hoyagira muno gokire ge complete. Wow.
Mureko no mukorani ciuria. Ucio tugaikara thi ndimurie. Uhoro wa relationships yakwa. Riu hau ngwĩcia nĩ Ngai ngoria. Kana uguo nĩguo abangĩire maica kiama. Kia serious. Kani ndari tester. Test drive ya relationships Kenya Nairobi. Na uyu wa kũmbana. Ui irauma uru. Creation. Kara anyimaga gake. Afu akindahia gakeri. Nĩ ihenya rĩrĩ kwarĩ na no athia kũmba. Who was he going to create after me? Ucio tugaikara thi twari. Ugithi maternity leave 3 months. Gicoka nĩngwĩrire mwana ũrĩa ũngĩ akua rĩ ndacoka wĩra rĩ I got my employment contract. Wow. Ndahorirwo thimũ ngĩrwo woka ũthi kwa HR. Ngĩthi kwa HR ngĩmũria you wanted to see me HR? Akĩnjĩra yes mercy. Look at this. Contract. Wow. Medical insurance check. Aya. Fully employed check. Ngina ngĩheo rĩu baji. No ndiahingũragĩrwo mũrango mũthoni ndatũire hingũragĩrwo. No I go ting ting. Kaigera wĩra ngagũtha show ngainuka. I think baji yo ndamĩkĩrire ũtukũ ũcio wothe ngiumĩra wĩra ngĩthi nayo supermarket. People don't underrate ũndũ endete. Ndatũranjetagĩrĩra kĩrĩo baji yo ya employment. Thau ngĩkena mũndũ ndarĩ fully employed. Ndaũruta ndaũgũtha piũ. Rĩu ngĩcoka rĩu ngĩgĩa ũyũ ũngĩ bado ngĩheo maternity leave. And the HR was so good. Anjĩraga if you need to go home waigua ndũrĩ sawa no kuga ũthiĩ wambe wĩra ũre waigua wĩ sawa ũcoke wĩra. Kĩgĩa kana ngĩthiĩ 3 months ngĩcokereria wĩra. Twachapa biũ. For when? For like a whole year now. And then now in January I felt you guys nimewa help sana. Nasikia help yangu imeisha. Nidamuhe content piu andu Ngai twetikanĩrie. Kuma ndi guku ndagira mwana guku twana twiri. Content ndagutha piu hari ugu drive. It's time guys. It's a wrap. It's been Lil lighting with you guys. Kiona room ndaigania no rĩu rĩ wĩra ona nĩguo kũwethete na hinya ũkĩrekondaga to video wĩ kwa mũhĩndĩ warumwo ndarumwo ndetĩkĩra wetĩkĩra arumani macoka matuĩka mafans arumani magũfollow mani follow why resign why retire. No, there's something in life called stagnation. Kuigua ndũrathiĩ beyond where you are. Last Thursday kono urikanda kwire nie ndi mundu nyenda guthie ngiambatagira in whatever I'm doing. Na waingira kameme kau miaka igana? 7 years. Wow. From 2017 to 2023. Kiotara dorine tukoretwo gukuigana. You must be superstar. You I know here you have stayed. Yes. 13? 14. Double. What day you huragia jikareta 7? Finishing 15 this year. I should also retire. No, there I felt a bit, I'm not growing as a brand. Yes. And also pocket. Because we are full beings, Modoni. How do you feel? Hausongi na unataka you really want ndo ngikiona aingi kama thabu makwa ngiona uria kuragithie na mwena ungi wa digital kurathi wega and then ndakoretwo ndambiriria stand up comedy show na mambazi derio ni urajira ni uraheo ma deals ni ndiragwira ma deals mega muno na ni ndiraheo ni ndambiriria stand up kushiguru ta bomb I'm not a cheap girl. I'm not. Don't look at me and think she's cheap. I'll surprise you. Kawondra no hote gwe sustain ndugamite riu mundu ni ekaga mathabu karora atiriri haha uramukira ki ndamukira giki mwena uyu ngiri uramukira ki maybe double of this na haha ri ni rahingira muno tondu kuingira wira hwaini ri ni kuga ndungiruta wira murito during the day because of the mind wanoga hakiri ndihota kugutha content taru haha no igura twi fresh ona gathembo kage fresh ona yo kawe fresh koroni andu hwaini ona ngoni ungimuria utihindie kuruta wira murito muthenya na no ari uka wira so nikaona inanifungia kufanya it's so draining digital during the day na huku pesa iko mzuri kwa guo ngika mathabu makwa ngiona ukweli ni nyendete radio muno no mathaa mau ndona hata tukuremanwo na bado ndiraigwa ngikura wanyita so ngigika mathabu ngikarathi talk to my ni mathaa mataratwarana wega kana ni haria korwo wi rucini tagatonyo kaumira thaa 4 ni ukuhota gwika content kana ni show hau no hote gwika content wega piu rucini
ate by the inyadeja yes au ni ate itangika ni ate itangika riu kuma ha koguo ni mathaa marehire problem yes na ngeigua ta I have given enough yes I had given enough no now ni ma servete purpose yao thini wa brand yakwa yes so there was no way I was going to giatwaranire haki na igwite riu the stagnation level. Would you go back to media ongerorero mathaa? I say never yes never say never however maybe on a different platform yes on a different platform ni mradikana no ikare ogethikagire kana bishop ni aguthie ruraya no na JCM US gatonya hana te kutawira nake ndagiuga ti ndagiguthia nteng akora huona tawe eka toroge ithato cokererie na the journey kaire kengwire ando ngiri mugwanja maego ai negu kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma kameme kayo ka muingi. Mimi juzi nimeunda serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Mimi peke yangu nisiitwe Sakayo, sisi wote tupange mambo ya kutafuta ushuru ya Kenya. Nilikuja hapa nikawaambia tukitafuta kura mundu ndagiaga othoni ni masigezi ya muhikania tunahata guthina hau mbere utunywo safi uinuke maguru ni murakiona kama mutirona. Mimi ningetaka niulize viongozi wote, siasa mzuri ni hii siasa ya maendeleo. Oma weigiririku no shaba. Dereti ya gatano ya kuhagura gavana Kawira Mwangaza ni yambikitwo bunge-ini na atongoria Kirinyaga marendwo kurongoreria tabarira cia ukuria budget-ini. Ni ngatho ni gukorwo mitambo-ini ya kameme kayo ka muingi na ni mwihoko wakwa uri mwega. Maya ni mohoro ma thaa thita cia mĩaraho ni njĩtagwo Wangui wa Ndirangu. Kwa itĩna rĩa gatano bunge ya kaunti ya Meru ni yambĩkĩte ndereti ya kuhagũra gavana Kawira Mwangaza. Maya magĩthiaga na mbere cikaro cia bunge ĩyo nĩ ciĩrĩkanĩte kũgũmĩrwo nĩ nyanake iria igirĩrĩirie amwe a njumbe kũingĩra bunge-inĩ ĩyo. Ndereti ĩno ĩtanyĩtwo kwarĩrĩrio bunge-inĩ mĩaraho ya ũmũthĩ na itumiria iheanĩtwo cia kuhagũra Kawira ni hamwe na ũhũthĩri mũru wa wabici oro hamwe na ũhũthĩri mũru wa kĩgĩna kĩa mũingĩ. Evidence of the governor's engagement, connivance and or complicity in the preceding gross violations of the constitution and the laws is to be found in A. Video recordings which are saved in the flash disk presented, and 2. Bank statements showing corrections of 286,516, a copy of which is produced on pages 277 to 330 of the exhibits. Honorable Speaker, count number 3, abuse of office. The governor has engaged in acts and omissions which singularly and collectively amount to abuse of office and gross violation among others. Na tugithii riboti-inĩ ĩngĩ nĩ atĩ rĩrĩ bunge ya kaunti ya Kirinyaga ĩtanyĩtwo kũhĩtũkia bajeti ya mahũthĩro ma thirikari ma mwaka wa kĩgĩna wa 2024-2025 ũmũthĩ. Aikari nĩ morĩtie thirikari ya kaunti ĩyo gwĩkĩrĩra makĩria tabarĩra cia ũkũria. Richard Mogo nĩwe ũratarĩria. Namba nene ya ekari kaunti-inĩ ya Kirinyaga makoragwo me arĩmi ma indo itiganĩte ta majani, kaũa na mũcere, no ĩndĩ kũthũka kwa barabara iria ituĩkanĩirie matũũra-inĩ gũkoretwo kwĩ mũhĩnga mũnene mĩhang'o-inĩ ya ũkui, makĩria rĩrĩa arĩmi maraumĩria maketha mao kũmerekeria thoko-inĩ. Barabara iria mũrĩmi abũthagĩra the feeder roads kuruta irio ciake mũgũnda ta mũcere, kabũa, majani, nyingĩ wacio mũno makĩria particularly gũtikoretwo gũkĩthondekwo, na nĩ tũrona mũno mwena ũyũ wa Mwea andũ nĩ matiganĩirio mũno makĩria na arĩmi nĩ marathĩnĩka mũno makĩria. Rĩu ekari makĩũria thirikari ya kaunti gwĩkĩrĩra be waki wa barabara icu ĩta njĩra ya kũbũra njeki ũrĩmi. Reke mbeca ici gũtuĩka allocated county MCAs na
alio the marugamirire department hiyo mamenye mwananchi wa kawaida ne amarorete muno makiria koguo no nginya ma make sure allocation niyo ne anenga no le kwagirire na wiro cio bote gutwika wa kuruteka na cio ciegie ukuria wa bururi ungumania ni umureketwo ta mubenga munene we gukura kwa utonga wa bururi riu bonge ira iburanaga na cieko cia ngukumio ikiurwa kungethanira na ndamathia ya ungumania kuringana na watho ta buria Mwonjoria Somba wa Ndau aratariria wici wa mbeca cia muingi ukoretwo iguru muno na andu ni makoretwo matekwenda kwaraniria na twarega kwaraniria guti undu gukorwo giteithithu itandu ma bururi uyu ngiribotera Kameme kayo ka muingi Kirinyaga ritwa riakwa ni Richard Mugo. Na muingi wa gicagi kia Mathare Kajiado ya Rugongo ni utanyitwo kugunekana tafarira cia uthii wa nambere iria ciĩrĩgĩrĩirwo gũkinyanirio kũhĩtũkĩra kĩgĩna kĩrĩa kĩheanĩtwo nĩ thirikari ya bũrũri wa Italy. Kelvin Kimaro nĩ mwandĩki witũ wa mohoro mwena ũcio. Gicagi kia Mathare Ngong Kajiado ya Rugongo ni gitanyitwo kugunĩka na tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa nambere na iria mũingĩ mekũiguithaniria thutha wa gũthukĩrwo kĩmanjĩka gĩa ciringi mirioni 300 kuma kũrĩ thirikari ya Italy nĩguo gwĩkĩheriri mwerũ. Tondũ rĩngĩ mũndũ nĩ arwaraga ndũngĩona handũ ũngĩmumĩrĩria kana rĩngĩ mwaki ũgakana ndũngĩona handũ mwaki ngaji ingĩingĩra rĩngĩ atĩa ĩhote kũhoria mwaki ũcio. Na mbeca nĩ tũhetwo cia kũrehe maendeleo gũkũ nĩ twacokia ngatho na nĩ tuona rĩu kuma hau rĩ gwitũ maendeleo nĩ tũgũkorwo twĩna mo. Oho mũbango wa gũkũrana mũigana wa andũ gĩcagi-inĩ gĩkĩ ũkĩambĩkwo. Nataka kujua ya hapa kuko na wananchi wangapi so that hii project itasaidia watu wangapi, the population of this area. Na apart from that pia wanataka kujua hii topography ya hii area inakaaje. And that is why tumeambia wananchi leo hii tutaanza number 1 na kufanya kitu inaitwa planning ya hii area. Tuchore miradi ya hapa ndio ili tujue wapi barabara inafaa ipite, manyumba zinafaa zikae wapi. Ni ũhoro ũtanyĩtwo kwambatĩria ikĩro cia gĩcagi gĩkĩ kũgerera tabarĩra ngũrani cia ũkũria na iria nĩ bara gatagatĩ kaingĩ. Kuhakikisha kwamba kama hospitali tukuwe na shamba ya kuitengeneza hospitali itakuwa the soonest, most likely within the 2 months tutakuwa tayari kwamba hii mradi itakuwa imeanza. Kuhakikisha kwamba barabara zitapatikana aje kwa sababu standard ya barabara itakuwa kati ya mita 9 na mita 6. Handũ-inĩ ha Kameme kayo ka mũingĩ kuma kaunti-inĩ ya Kajiado niĩ njĩtagwo Kelvin Kimaro. Nĩ tũgomane nĩ ũndũ wa mohoro mangĩ wona cihanda wega thaa 7 cia mĩaraho. Niĩ njĩtagwo Wangui wa Ndirango. Wangui. Yes baby. Nĩ mũrabuata njorua yako thimũ mwena ũcio ũngĩ? Of course. Nĩ Kameme rĩu nĩ tũragĩcokeirio karĩa tugagĩrĩra metha igũrũ. Gagũthikĩrĩria. Na andũ a Mirere kũu no nginya maigue. Mirere maraiga atĩa? Kwa nini mumetuongezea volume? Uma woigĩrĩrĩku no shaba nĩ mohoro kuma Kameme kayo ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro hũra thimũ namba 0704 111 555. Right, thank you so much. Maya nĩ mathaa ma gũcanjamũka thaa 6 na ndagĩka 10 TBT muthenya wa ũmũthĩ twĩna part 2 njorua ya kothi twĩna Aunty Jemima na wakĩririkana agĩtagwo Mercy kuma kũrĩa mwena wa nĩ Gĩkũyũ Kino ya Kabere constituency na aratũtwarithia wega mũno na nĩ ngatho kũrĩ arĩa maratũthikĩrĩria arĩa mauma commercial break rĩu tũgĩcokereria na part 2 no mbere ya thiĩte kũrĩ Aunty Jemima nĩ wega ngwĩre atĩ Jane Muthoni nĩ aragwĩtĩra igongona inene mũno Jane Muthoni concert kũrĩa Dewberry Stadium. Aini nĩ magakorwo mekwo matongoretio nĩ the one and only Martin Janet, Miriam wa Muthungu, AC Willy, Pastor Samir Rongo, Githae Masi Kena, Joyce Rongo, aini nyaige special appearance ya Baby T Waithaka wa Jeni, MC nĩ Karago wa Muraya. Nĩũkeyumĩria tũcemanie nawe kũrĩa Dewberry Stadium na nĩ ngatho to support one and only legendary Jane Muthoni aratingũrirwo ũmũthĩ nĩ part 2. So no wega what to do
Nothing. Rajere rugano rwake rutingithira thaa thita na nuthu njoke kuma thita na nuthu. Cheni Muthoni. Rugano rwake rutingithira thaa thita na nuthu njoke kuma thita na nuthu. Aroria hihi eha. Ndakita duberi thaisi. Thank you so much. Negatho. Athikiriri itu ndiugana ni mohoro matendete kana guthiaga atia ni macokererie na njira nene. Ala. Na tugacokia ngatho ni wageithio ni ngoni wa Thoita arafuata rugano rwaku muno. Beautiful. Thank you Sec Jen. Araiga Dr. Muriuki MP Shah. Yes. Is our family obstetrician, gynecologist. Are you serious? Family. Na ndiga goni kigoni tugusanagio guo. Share doctor. Thank you Sec Jen. Thank you. Yeah, cause the family doctor of that one. Yes. Gynecologist. Na ndio ndiko botone aramenya ndikohota guthoma riri. Ya mbere. Obsess. Obsessive gynecologist. Shajamuka is a bit disabled there in terms of English. Very good. Yes. Ati ni waikara haria watwira ndogiuga never say never. Yes. Gojugaga. Radio has always been my first love. Yes. Kogwo tugirora matha tuone maya nimekuni favor. Tucokere tunyige turore mwena uria ungi wa Gefeti. So ndiri ukarudi gyogo. Kwanza ndigethi kundu heo probation lengenie. Na make enough. Yes. Rutugira mwena ucio wa Gefeti mucardo karihanire mundu na muri ari. Na wow. Main presenter. So I'm so good. Yeah, we can talk now from there. Yes. Anyway, jugaga I don't know kwaraniria. Everything and everyone has a price. True, yes. Yes. Wow. Riu kuma riu hindi oni gikoretwo riu everywhere. Riu weko. Riu ndi guko online na stand up comedy. Yes. Ndakwira ndambiririe last year. Ndagwire Kenya bengerie mwena uyu nginyonaga akina Jogosh. Cute boy. Yes. Makigeria. Etagwo cute boy. Etagwo cute boy Jogosh. Aya. Agika nekire we for a long time. Ndakire ya gatano. Gigo ni no nyende gwika ya Gikuyu. Tondu ni ndaturiragire muno gwika stand up comedy. Ero ku ni kuga ati stand up comedy. Ni kuga we stage we ika. Hatare mondo ungi for 1 hour 45 minutes. Na nejiraga ngoni tugerie stand up comedy the responser. Tugitware kundu ta embassy kana kundu. Ngoni ona no atithia agita andu. Ngoni ona no athi traffic uria nie thiete traffic ni ungeaga ithagu. Gerado woi kujeni kamusikie story yangu. Sekjane twaranirie thaisi stage we ika for 1 hour 45 minutes ukiuga ugerie ngiuga gerie guhurira mwanake witagwo Lawrence Murage ni director munene muno thiini wa theater. Yes. Na ni a directed tondu he ndekaga stage plays ngimwira ndenda kugeria stand up. Koguo no getiga wira nduri na mubango wake ukitiga wira kuria ndina mubango ririkana ndambirie last year stand up ya mbere ndamikire last year niho ndambire kuga Kenya benjikie kaguru nione ria guguthie uri ogo mumemerekia tugibanga kinjira ukoshua kinjira akinjira wambe wirorere stand up uria ciekagwo. So nie ngingira YouTube ngingira Netflix ngithie cia Njugush thieta ciothe ngicoka ru ngiambire ru kukiona cia Trevor Noah Kevin Hart uria maingiraga stage uria mundu ekaga ngiona ni storytelling. Yes. Bana kwa storytelling kwina indo ngiru murekira ku gucitagwo improvs ukarehe kaundu gaka ugeka gaka kaundu andu mekurelate nako kijira sawa twende tuchape abauke he story yako kimuhe story yako ngimwira sasa tunachapa story yako kogwo maitu mukavete ni hori umire tondu gwitu ni kavete maitu mukavete ni madam ya kavete. Yes. So maitu mukavete ni story yakwa ona ria mokire maitu mukavete 1 twamikire August 4th last year ha Kenya National Theatre. Yes. Muthoni ni ndecirite no kugeria ni andu ngai uhe andu 50. Yes. Wahe 50 sade ni ngathi kanitha ni ngauna iru ni ngaheana wira ngigikira poster tukiuga twakoro Kenya National Theatre. That time ya holdaga andu 350. Yes. Ngikira poster woi by that week we had sold off. Wow. Sold out. Yuri andu munataka mimi nimetoka tu kabete kino. I don't have much to give guys. Na ne ya mbere reke itiga sabe na inyuĩ inyuothe tigai wana mwari ho wothe arafu mariki atwekera sold out ri andu magithina mbena kuriha. Oh my.
space hedio tutire nengi thieta yakoragwo fully booked yes ngira lau ni tucokie ibs ni ndingiira bia cia mundu ni ngai ndaigire ndikara thithino yene niguo ciana ciakwa cione muthindo tukirifandira andu atatu bia aya by that evening 100 people had paid tukimoria murenda atia kiuga tafuta space ingine riu tugiforce twike show ya keri same show but now on a second day yes so twekire show Saturdays igere cirumanirire and we sold out iyo ya keri twasell out na 1 week riu uraingira stage ukauga ate ni rugano ruru uratuheha kana ni rungi riu ne roro ndamuhere atuhega stand up kanini good now you have talked now you have asked me to do where I usually talk yes all right yes now mathiko maingi ndikwenda kiria andu ni magoka verorere tuhe arastia arastia ni ngumuhe ni gafumbo kamwe andu ni mogaga johi ni njuru gago to charge yes gakumu charge no ti njuru muno tondu ni teithagia refi gutwira ma all right yes taru no uthi mathiko yes ukore mathiko andu ni marahithirira matirwa niki kiroragire nigetha ngwerekana ni ukuhota guthie show ici cia rucini na mid morning ugithekie yes chef ni kudeithia make sure wona tandirathie I'm with you otheki no theki muthikiriria na tonya thikiriria loud and clear riria bishop atari kuo agithie guthikana ngai no mathiko agithia gwika maundu mangi maundu zithia ni Saturday wiki ni kuo guthikana hau naho na kuhingura nyumba now good ugigathi mathiko marahithirirwo right yes make sure wikarania na murefi no nyita murefi etagira andu makirite hindi andu merwo a moment of silence for the departed ukaigwa mani Kimani mano ukwe gikuo kia wanoguo Kimani urugire tuconorete itura ukaigwa akira ma ndigukira ni ndigathie gucino na mahena magui ni kwaria wana ndikagotha makiwa matiri ni kwaria wana guti mundu toy Kimani umire gwake one mokui one murefi uraria Kimani ni mokui yes guti mundu toy Kimani aumire gwake agithi gwa Sege gutiri mundu toy Sege ni mubiraru 21 galut salute Sege hindu eko Haiti athire kindu gitago peacekeeping eko ageka peacekeeping Kimani agithi gwake akorirwo iguru na tiria nyumba mubiraru ndakuaga ate icembe akuaga mucinga tua iguru sigothiko you gaslight kinanda-ini gia Kimani kinanda ni kiri kia hono no kinanda giti kia hono so Kimani went as he was coming ai garo yeko today amukira andu arakwire ni ka accident kanini tell people the truth he went as he was coming na runde weyo na nikio muonagio mundu uthio tu mutigetekera kuonio tukionyesha the cause of the death so Kimani last on top leo ndio mwadhari Deverai chef Devera tick good 100% they available show ya tukonera mondo leo nigede muciari utukono rathikiriria good look how karika excerpt from last show if you missed it don't miss it again nema arafi maragia maragia kana ari wotondo sisiri Kariuki arajerire ati rathiete karau arefi haria huruma makauga we sisiri ugathuro ni arefi mera muduma sisiri Kariuki yes ando we moebu ugathuro ni boys tida guku giuka kunea mami wito macuka na soda ukamaikaria thita ciana coke wicire tukwekura uihuretie mafurika ngemi tene blooding sisiri ugathuro ni boys bakorio ru mwonjori aki toirwo tukwira ugo ni Faith Wairimu ndio Faith no umane mena makerwo ma ndora na kia kamera sisiri ogathuro ni brari riu mwanjoria kianake no kwera ma na ndina ngiri 5 ha muhuko aba
Faith wa iri murato iri tokwera gathuroni. Faith dakere. Tonekera tusisamorere haria. Yeah. Ru okiuga ni okwaje stand up comedy. I love that. And we sold out 2 shows. Wow. Leo neko go adoni megutheka. In fact, a day before the show, ndatidagira Lau is the director. Kamera mani ndarotete andu mategutheka. Akajira uguo ni wega. That's good. Toria ngonierago. Wewe wachana na hiyo ni ya Jalango. Leta yako sasa. Useless bwana. Usidisa watu hapa uko na fresh jokes na una recycle. Ni darota ginya tugika show kioro gyakwa gakirekanitie ni tension. Twasema ndina kio gikiaga 2 weeks after. Damakaga. Kumbe nake director ni amenya uri areka. Kwa jaki abaki he kindu gitagwo technical run. Technical run ni gwita andu mokeru mathikiririe before the main show. Na kamera musicheke 2 hours ugekira andu mataratheka. Andu omu nao andu Kenya ni kuri andu omu hawacheki ona nonsense niwe waheaga hinya tondu ni okite niwe wathekaga kamenya ndinako no ngarigo no watheka tondu my friend ni kuri andu ringi makoya motisha tondu ni arata ndio ni amenya nduriho tukafanya tech run watu wakabambika makimuhe notes makimwira aongeze hii asejie gaka eke gaka na tukachapa show. It is not a joke. It's not a joke. We have rehearsed for now how many months? Since March. March. Na to August. Yes. Since March nigo twambire gwika rehearsal. Tugithie tugiscript. Twatire na nyuke rugwetha kundu conducive. Wa fresh mind for creatives. Tugithie tugetha cabin. Right? A cabin right in Mount Kenya forest. Kundu kwega kwina fresh air. Hena karui hauja. Tugithie tugika tukiandika script. Tugiandika script tugicoka lutuikaga rehearsal every week. Wewe andu magikenai show ya mbere ya ihurari aya angi mari hari marihira aciari ao show ya keri tona igwa ndamachapira ka story gaka gakona shaito right so wanajua family zao mena andu mena thina wa njohi koguo ona show ya mbere yokirwo ni 25 to 35 show ya keri ihuire aciari nio mokire makiuga gai kogwa ndo no mateithike kimena eni waka enjoy wakafurahi makihurira Mr. Mwangi wa rehab thimo andu ingi magithi na magiteithika no maragiteithika true riu ino engiri toru twina yakeri alright maito mukavete tu no na riu hau ndagukinyeria story riu ni ndanyita you think this other nigga is also at quiet he's there he's just there he's nice he might be nice but Aluta continua 31st August tena horo gitau 31st August riu waona tiguke musungira ndamusungira 1 hour 2 hours 1 hour ciao ona wariri no akihote guka mana weo itaki kenda wariri aboeke agoka 2 hours yes haria broadwalk niko nona haha guo Ojijo ukiumana Nairobi Ojijo ri torathie Parklands museum torathie Parklands he mukari haha wetagwo Ruby wawona nyumba eno mariganitie akirio Broadwalk Mall yes kuu nikuo gakoro kuu nikuo tugakorwo na tigiti ni mbeca cigana we online we online ticket yetu tigiti ni thaisi regular ni 5,000 hala very cheap Ruthona he mundu rihagia tigiti uguo Kenya. It's cheap. Mundu reukiriria. Wanyita. Mwana utari wira. Ndamwira ukai please. Meri utari wira ukai mudidike. Regular is 1,500. Ticket yetu. VIP. Yes, tuwariri ndiramenya ni arihite. Ni oyete ticket. Etiguo, nacio ni VIP. Ngakora ndi muonaga haha uguo. VIP ni 2,500. Na ru mundu no egurukie uge VVIP. Ru weta ru no ikare VIP. Ni VVIP. I support the culture. Yes, VVIP. Ru acio marari ha 3,000. Wow. It's affordable. Na no na uthie M-Pesa, twina pay bill. Tuhe. Tuthomerei. Tuteithie. Ikai ndimuteithie. Muteithie muthoni. Nairobi munyumiririe. M-Pesa pay bill number 423 7141. Account number 423 yes 7141. Yes. 423 7141. Account
Auntie Jemima. Yes. Ukagura tigiti rio kwenda. Ndugo goka tu na message. Ni urahuriro. Ni andu a ticket yetu. Haya, magaguikiria ticket yaku. Wewe ugoka na tigiti waku. Wewe ugoka na tigiti waku. On the 31st. On the 31st of this August. month. Yes. Wow. Na geti kahinguka 5. Waigira riu ku geti no kwamba go stra. Obukwite. Tuna masponje, masponsors ko walie nao. Yes. Diburi. Kore sile that first yaku. Dore arandoro. Ukahitoka na mundu. Ukahitoka na mundu wake. Unajua pia Diburi anapenda tu dark girls. Unacheki hivyo. Dore arandoro. Amuriketio. Alikuwa anti unaenda show anti Jema how. Na pia mimi ni mchezaji. Kwani haizi tunatafuta DJ mwingine? Abia anataka Diburi. Niwe Mr. Thigitha ko. Nyawira siren. Dore na keke. Dore ariwe hari ogo. Ere security. Tabo. Kwa jaya video turekiria tukidance. They had Diburi ha. So strategic. Alikuwa hote. Na maroka na Dorea. Yes. That first. Diburi ora tukaniria rwimbo. Nyawira siren. Yes. Heke twita Nyawira kaina nyimbo. Cheka fuse ya kiyo giku. And the band. Yes. Nio magatohingurira. Riu resire ni ngeigira thashi. Mutongoria ringira. Muthoni ukindira uguo urona ta ngeigira thashigana because I want to give you that pressure. Uge urenda anti ngire thashigana. Muthairia muthoni ugo nicio ngeigira. Thaithato. That is a bit late. Uriye nige dihana aria maigira tha thita. Ndohia na Terence. Moga ba rero. Waigira tha igire. Ndaigira tha igire. Wow. Ndo show ino ina aciari. No, right. Ina rikare nini. Yes. So we want to come early. Yes. Kama ikari. Nige tutikira vu ati twenda andu mabe magure jo. Ati mwere kira vu abe iganie. Yes. I go on stage from 8 yes. to 10. Yes. 2 hours. 2 hours. None interrupted. One person. One dark girl from Kino. Maitomo Kavete. Wow. Yes. We will come to support you. Rĩu no na story how twatigira. Tũmĩrigithie rĩu tũrĩkie. Andũ mamenye. Tondũ andũ meciragia makuona ũguo mageciria you just there you are Muthoni. Tondũ we ũngĩũka ũtũhũrĩre show ya mboga rĩ. Wacia ya mboga ngiria mathaa maigana. How tukuya gũikia mboga ukina content ta ya 35 minutes. Yes. Yoria waguthire pasta na mboga. Wanyita 35 minutes. Uthondekeirwo ni director mwega. Yes. Uringe 2 hours. 2 hours. Nyitire how to ndenda kuigua atiriri. Life. Good. On top of stand up comedy. Yeah. Riu muturire waku kuroka microphone gaka tondu ende keke mundu ndaigua utirone na homa. Yes. Ni wageire na shock. Yes. Tukiucokereria thutha wa kuriha ino ona ndiki ukinyite kuruga ino gaturihe tu ino mire kaingire gite guku gwaku ri ruru rwaku rutia githakara muno muri ino ikire hakuhi gwetia ndume niraciarirwo riu muthenya ungi kimenyi ino igiciaranirwo ni ria yaku yakwa ni gute ndingionana neno yaku kari kiura he ruru rwaku kuma ndatuma ndugu na cumbu wa Vital ruru rwakwa rutwikite kirorerwa he ona tondu njitegwo kimenyi cia Vital ndiuwi ta heicio muremi wenda ruru kirorerwa na rwo maciaro tuma ndugu na cumbu wa mahiũ wa Vital kwena Vital maziwa ni undu wa ng'ombe rirakamwo Vital ndama ni undu wa njao yaku Vital joto ni undu wa kuhotithia ng'ombe yaku kwenda ndume na ruo na mituki na Vital dry ni undu wa ng'ombe ina ihu niguo iguciarire njao ina mayu Vital ni ritwa ria kwihokaga urithi-ini wa mahiũ na gutigirira murimi ni akenerera maciaro kuma uhi-ini wake. Think healthy, think happy, think Vital. Hihi ni uĩ atĩ system ya token meter yaku nĩ ĩrabatara gũkorwo updated? Nĩ ũndũ mũhũthũ na gũtirĩ marĩhi. Wamũkĩra ndũmĩrĩri kuma kũrĩ Kenya Power, ĩkĩra kodi ya mbere nĩguo ũreset, ũcoke wĩkĩre kodi ya kerĩ nĩguo ĩkorwo ĩ updated, gũtigĩrĩra token meter yaku nĩ ĩgũthiĩ na mbere na kũruta wĩra. Ujumbe huu umeletwa kwako na Kenya Power. Nĩ thaa thita na ndagĩka 30. Mathaa ũkĩmenyithio nĩ Safaricom makoretwo makinyitanĩra na Akenya kuma muthenya wa mbere. Safaricom rĩu nĩo sponsors a Team Kenya kũrĩa Paris mathako-inĩ ma Olympics 2024. Safaricom nĩ marakũngũĩra Akenya othe arĩa manyitĩte itemi o rĩothe thĩinĩ wa thabarĩ ĩno. Ũnyitanĩri waku nĩ kũgacĩra kwao. Let's shine Team Kenya.
sisi wote ni mabingwa. Kameme kayo kamwe tukigashirithia ndugu itu ona muno makiri na riu no twamukire wega mururi 92.3 FM. Thank you so much. Goko negwa Kameme kayo kamwingi Mwangi wa Muthiora ni ndirona ukiuga salimia Auntie Jemima. Oh, Simon Mwangi, thank you very much. Na mundu wetwo The Don eko State House. Strategic digital someone there. Toigo State House. Yes. Guy. The Don eko. Haura neratwira Broadwalk ni penye Blue Martin Club iko. Ndio huko. Oh yeah, anajoga na maclub. Ni huko Don. Anatuambiaga baka kuna ingine iko Eldoret inaitwa EXO. Ni mtu wa maclub. Kwa huo Don ticket yako ukimenya uria ugibanga. Niekange. Twinyanja kiwareire na Stacy na Chef Gathemba. Yes. Na muthuri wetu okurie Texas arenda tikiti. Yes. Woi, tiketi yetu. Na kurendo marauga kana ni gwakorwo na live streaming. Ni tukumera. Tell them before we leave. Leo ure. Good. Hari one freedom ya gukorwo riu niwe wiyandikite na no amenya riu uraturite wi mwandike good kana no wagire na ga shock kau riu nduri kameme-ini ningi nduri mucara-ini heka murimu kanyitaga andu amwe na amwe gakamaingira riu no amenya ni ngoragwo kuria tumeme-ini riu ningiire shock riu kaitarashika ni wagire na hangover yo ndiragite nayo dikiuga ati riu maheni riu ningi ndianike njuga ati it has been perfect he kindu gitagwo imposter syndrome yuka yagakwira you made a mistake ukauma mucara-ini kogurukaga masi ukauma we kundu rarihagwo urahagwo nginya cover ya insurance agaki nirokite na njira nene muno ngona ta ndahitirie kwanja he handu hakinyire ngiuma ri umenye saitani tikahi saitani tari kira kinyatha ekiraga kiria mubuto karagathi atari nguo karagathi atari tatwire ni undu wa andu mara make decisions either matire sure or you just wake up in the morning and you feel I do not want to get employed. Kanado mararikia mashukuru makaigua I don't want to get employed. There are so many mistakes ando magekaga through your experience. Ona niho ona riho njigua riu ona ni head watu makia madari guy baby to makite tari gudu ureta ni duke queen of radio deika Rui gioka kwaririo ndo haha tugira bonga na gathemba matuika tamakite nega komaganyitete kauge kwendaga kumithio we ihinda rĩaku tikinyu wewe sawa wewe uko sawa uko chonjo rĩu rĩ ngioka kuma ndebangite number 1 ndamenyaga stand up rugumika because now we are doing a bigger show tondu twarikia icio igiri ri iyo yari audience ya andu 700 show cieri na ni twa recordire tukiendia andu merorere online twendirie over 2000 links riu tukiona tungika a bigger venue andu acio no tuhote kuma accommodate othe andu ha gwika maita meri twike emwe riu ngiona hau ni ndebanga wega tondu riu tungika show ya tugi andu ngirike 3000 omarihia mundu ngiri milioni 3 sponsors riu wina ingi fiu maigire kuigirira riu by August ndratha kana milioni nya account itahoete mundu ndimathekete ndina milioni nya ndiroria ndu nani hajaripwa nani hafeel poa nataka tu kuona do nimtumia account yangu nani anataka you know kitu ka hiyo na nataka watu waseme naosha do ndari hau uguo riu ndekite mathabu makwa uguo gacoka he andu riu maugite we are going to sign you for 1 year kambuni ciho ithatu itekugweta haha haria mari ngai ndakomaga kayori makwire thia we will sign you for 1 year right na riu iyo ni retainer na tutirathaka horo wa 200,000 twari horo wa 3000 and above 300,000 kambuni thatu icio ni 900 ri na agastu na milioni 3 muthoni ugibanga wewe na turi horia horia besa icio ciothe ri tawicire guthikioro Dubai nyumba kahura jabo ukahura karema pancras ukamwira karema ndiri guthikiro Dubai ukahura patipati ukamwira resa want to go toilet akajira what time ngamwira akabukira ndege ndwanyita ngikama thafu makwa ngiona I'm good mucara guku matha
kana githe ndwenda gathie international school ya gathiage holiday ko Switzerland karagie githugu kihana atia Kasmuel Makaore gatuike karibareta ga Kenya uragika atia ndume nona ndeka mathabu ni ndasomoka savings winacio yeah you have savings about how much about let's say ndarorete ngauga gwithondeka mwaka mugima ngarora nyumba ndihaga atia ndihaga mbeca ici thitima internet shopping ya mweri ukaga ki koguo wige mbia cia mwaka ranyita au ndari na akiri ndeonete wega and I went out and signed I wrote a good email rekaria thina my baby daddy gimura I want to resign baby daddy yeah baba Makeba yes are you sure tukiaria kwa muthuri mugi ma point mari aheaga tukiandika marua went to the HR you guys it's been lil she's my friend she's called Jemima atumaginya jigwe gwe wa gutiga wira tukana igwe Jemima my dear Jemima I know you will miss me so will I but it's time it's time to call it to hang the boots na get the social media it's been 7 years at Gokena I've done my part Gokena has done its part it's time to go baby and I left kabuni either tori shigiteta mushamanio abotige Ru muretana ru wina 5 million icio ni hakirine ru dena savings iho hakirine dena 900 per month na baby daddy ni ara try his best kana gatingihota August insurance nto abatwariha ya thibitari August dena 4 million untouched did hit adwa ko there everything is there that's the profit mwaka uyu nini ko tuitwara no na the rich guys all right na dadi kamarua January was the last month it's been real wadi Facebook dadi ka post totigocoka guthikiriria ringi niguo mahenagia mu you have left I will never listen again auntie has gone that's it Wewe ukamwona comment ine show iko moto leo alagokore kwa moigete mathera show eno alubekiri mogwaja we will never listen again ona show eno ogwo niguo situation ya thia ndare ICU what ICU moira matigathikiriria mafans tumendete muno na no egiri mogwaja tumendete muno parioru mogire tulega machocha mundo wherever you go we will come asoko kama kora baba shudiri barare mogwaja na egiri mogwaja it's not right it's not good these people nigojera mundo ukigira fame-ini acio maragwika uguo marakwambararia deng akurekanagio chwa tasai muhiu ati makurire majire sasa Jemima ametoka na hivyo ndio sitawaisikiza tena wakinuko kigwaga wewe station hiyo bio no irarihwo no mararihwo no marathukuma na basi dio ena gimundu mahena gimundu oigaga uinuka nao ndigande inuka nao station ya higo no thihigure yakwa giri nao kamuhari ayothe marajira never listen never ruma watu tigana na ngikena muno ni kuona wendo ucio ni tusemanagia na makangeithia no tigai gutuheria gekiinuka gukingira mundu ungi gutina mundu ungi makiuga matigathikiriri ku ringi matigathikiriri sasa cocktail na vile ilikuwa imeshika sasa what now kimya unaona kuingira no ekushikithia that's how it is change is good you just need to adapt maka no unashikisha niko geshikishira nyumba tikiota ndwangai ekaigahuruke mukichira tribe you never listen ugo wathie no go twathie kuma rucine tutirithikagiriria tondu we nowe kamumwe uthoni aya ndu tuwendete muno tumathomete piu oria matuthomete oika ikoro kiona kou niguo riu matigirwo muno kuihurite ona mareterera yambiriria unatupeleka poa leo cannot collect
andu a Ngai. But I miss them. They are good people. Oh, ni andu ega piu. Ukigira wage guthikiririo wekira mbica wage mundu ra comment ni ukumenya ni umuthe ni ugupanda. Ukiuga you've hung the boots. I've hung my boots, guys. Besha ni when you 900 per month. Yeah. And 4 million in August. Yes. In a few months. Haya shomoka irima. Dashomoka irima. Dagira ru ground. Na washomoka na mafans aku. Na mafans. Igabia podcast ka radio. Metago hatutasikiza tena. Hatutasikiza tena. Dagi shomoka. January is the last month. Feb tukeba tugithina nyuke. Kwandika show. Go script maitomoka vete tu. Tuko ugo na urakena online ado no maraika ati. Marachocha we miss you bana. What happened? Niko poa guys. Month one. March twambiriria riu kwendia show to sponsors mapelekea tuna show jo turekire ya mbere ndio evidence guys tomenda kuona kindu gike hoko ya andu angine sponsor na kumanyitukia kamurima tumefanya show ya kwanza ndio hii proposal adonia ya maokete okay tukwirorera we will get back to you and they never got back so tukakumbuka kuna 3 companies Sireda go to sign for 1 year from March to March 2025 900,000 each 300 yes twathie misemanio wa mbere okay so what will you be doing tukamira nituri kuhea video static post insta story ona wenda tuthie live ni tuguthi good how many following do you have hey tutiakwirete tukire ala tugikore statistics itu na neumira na ale onge othe ne nyumi ane na denage live on ground mainstream battalion what are you telling me okay we'll get back we wait we go to the second company we had said how long 1 year I think we can do first 3 months no what about my life guys kamurenda hadeo itira ikaraga katire wira ocio no gwathire that company we were sure they're coming on board at least 300 yes magitwira okay sign so we want you actually want brand ambassador full round billboard ni wewe yes TVC voice over Sia radio yes Auntie Jemima social media Auntie Jemima how much are you charging our fans how much will you charge us give me the upfront 3 million or go to 60% then the other one you can decide when to pay us okay we listened went meetings 3 times used fuel our time up to date Muthoni wa Kiruba they are getting back savings Sidirire kwisha sigo gikara cieterereu savings mwana rwara homa mamudoni agoma gwaku okaga kana rwara homa ule thibitari niki hotels gari nenda magoro ni kwaja gari mafanzi aleito bogia tutasikiza beko ona nimoka na kindu nimoka na kindu ona baigua maiguire ku ndimona ru Facebook show imeshika sana gari etia maguru Muthoni niko kwa highway naenda kuuza maito muka vete gari ajia gwika ufara gari ile inafara Lawrence akajira na gari yako inatikana nabia najua ndio umeangaliliwa nditaangaliliwa milioni cio watarete cia guthikioro Dubai cieha lu tothire kinokio kwa mami Dubai drathi naki kale matha icio no nyende kuona thimu yake to nyendire ambia alafu ile economy ni ambia guthuka gari de magoro gari ajia kuinaina mwana ni arorire homa international school githungu hold it your mother knows English she went to Genesis I'll teach you girl the garage rorerwa kuguru ngamera ni nyuma tu izigire ziko sawa ni gwathutha kurainaina kia ni juina need miguu ingine mutigekere komwe ko kurainaina you need for guy makuru ne bia sigana sponsor gotire majira will get back HR mwirire atia HR has been real you guys have exhausted me for real I'm done I need to rest in the Dubai yacht. Let me go to yachine Dubai. Gari etia maguru. Vava geura vava dimo. We had to get ya unaweza ingia WhatsApp. Agejoria niki gari nenda maguru. No nyambe njikire meri aya marajira ndirenda manai. Thito njikire meri. Tata iti gari irathie.
Kijai hey mundu agura enda kugura mothe hamwe. Wait. From resigning, medical insurance, we have paid, we have private now. Na international school 5 million. Baby daddy. Now you're calling biological father. I'm calling father now. Ugigeta papa wanyu nikirudire. Arafu tamuria no ginya ngure mana. Shabiki meko. Cool, no damo no kuria page ni. Kina give me unlike. Yeah, but let me I don't want any triggers. Let me first unfollow everyone. I need some time alone. Dida kuona matrigger mau. Meko ya magete ka register. Tuned. Locked. Roiro market. Do very loud and clear. Guadeka. Simulisema humtaiskiza guys. Sumla do. Edwa mivine ekuo. I didn't rock. Shiko Kenya all the way from Lebanon. Tuned. Ajirite daga tuned. Okay, and follow. Okay, ora baba wanyu. Jura baba. We had to get here. Kijuria niki mam. Ajita mam. No, menyeshwe no ti comedy. It's not stand up comedy. This is Jorwe Akodhi. Omeria mundu renda gutiga wira. Okay, go mererie. Okay, mwera ati armuthe. Kimera baba we had to get here. Kijira yes ma'am. Kimera de garage. And you're the firstborn. I'm the firstborn. I'm the one who's being looked up. Wamwe bituni ni arorete iguru. Atenie $1. Family of $1. Ni athira. Urauga gwitu gutakire cerebu giakire oni. Gatura gaitu. Nobody. Gari ndiri maguda muri ndero njikire maguru no ginya njikire mana. Akija no ginya wekire mana ni undu wa gari gikare sawa. Hindio muthe araruta wira uriku? Ahingorie driving school. Aru riu ni ndere ni CEO. Yes, driving school. Iretwa atia? No ginya. Wamwiri witu agithungu etagwa atia? Wamwiri na githungu. Wabodi. Etagwa atia? Wabodi. Driving school. Atuye to muhe time esirie ritwa. Ritwa ritangikopo ni ma pirate. Tukimuhe wiki thatu. Agikuka gitura I got the name. Okometati dad. Wabodi driving school. Odhero town how poster. Is the biggest in East Africa. Tutuya kuigura branch. Mategera yera petas. Na mohe mentions. Give me a serviette. Wabodi driving school. Letu arugwesirio na kuria kwa name search. Mali onile maki approve. No hale wikiraga 3 urorerwo kaheno ngibina tario. Turorerwo rekenyita. Yes. Magetiarorirwo. Wabodi. No arahoya mbeca. Yeah. Ena ruto igana. Athokomaga iko ihurite yo. Taru gutie na chance. Anu igana. We are talking about 20 to 25. Guy Muthoni. Rui ni no ugithekerere muciari. Akoragwo ihurite eraga andu wait for next intake. Taru twina intake. Wabodi hario thiru. Mundu ginya twina nduthi. Twi gari cho. Ithatu. Manual na auto. Na nduthi. Wewe Shoka media Kenya bedidike ndakwira 2 months ni ithu turikoragwo guku biro ikisirikorwo cia Wabodi tuhe miereke ndekie wa maitu mukavete ukireherwo ni Wabodi driving school ugenda kwiruta gutwarithia ngari wegiritanie na Wabodi driving school uthero urafutithio ni arimu merutire akindiriku na certified ni NTSA mana ngari cigana gari ithatu na nduthi ungikwenda gubundithio nduthi uka Wabodi no nyita kigeranio tuhitukagira ciana hitukago shua ndakwira uhe mieri 3 Muthoni o ndaguku ire haruka kuharuka no munene guku wa traffic etagwo Nzioka Ken alioka Muthoni modo wothe cio na hinya mukamweke briefing ya Wabodi tuli mwitaga boardroom Wabodi drive wewe ndugathake we ari akiriu no amuhurira ndamuhurira wamwira atia we handu tungiaria ajuria yes ma'am ni amenya nikirundire wethi baba niguire urunda uma radio ndari ahili haja heal he needs therapy gimure gari de garage na ndirerwo ngure magurui no ni kumwe kurainaina
no nginya ngure mana ngijira ino nginya kiuriririe ngithire social media ngihitia piu ngiuria nataka msanii hook up na msee wa taya mpoa Ruma na ni serebu madehera ma off-road maguru maya magoro piu hiyo tokupe moja na 20 20 times Dunlop yes 20 times 4 kana ni damba shirika shita gote those one Dunlop 20 times 4 80 wow Naruto kule reiga na wage thomo wiki atia nao ana ni tandaririe muno kirathi ne kihoru twenda kuigura branch gikoyo ni tukuiga ngima kavete na ndumbu-ini witeithie ndakwira order irio ka guku witeithie wa body driving na ndĩrendwo 8,000 aikwira atia kinjereke ngororere ngimwira ndirona me haha ndĩrerwo 20 kinjereke ngororere rĩu baba nĩ oine na andũ a ngari agetora taxi driver eni akihurira agithia akiaria na andũ kadhaa akinjira wiha mwande mucie ndona kwega kũgũrũ kwa 15,000 mana 60 okay wavona ndramenya ndie wira ndramwira ni gukomba ndramwira ni gukomba ndramenya desia ni amenya ndie wira kija wabe ujethere wabe guere meri tucoke ucio ngiandehere mau mangi meri wira sawa goika ikara client Auntie Jemima tuko na kazi kidogo hena kila tora launch tha ici na tuna budget ya kindu 200 ngimura yes it's workable it's doable no roya gathiri 100 kwa jawan of dima kudaka gima yeah that's doable in fact unataka kazi when so you can go available no day yes diko but yes I'll check my calendar niko sawa kawira gakiingira ngiriva ati umaha giri 15 ndio jetheremo magiri 20 no nugo ndonire maguru magari ngikirwo maguru magari yakwa ngiri 20 getigia 140 getigia 140 niko hiuhire kwa hiu happy gai niko hiuhaga however gwiciria no kumaka guku ri ni kugutuma mundu one ta atarathie we torakua nyitere hau de hebiru imwe mirihe wa body Bishop Julius Karano wa ICK Diocese ya Murang'a South hamwe na Reverend Dr. Murimi Mission Director ni maragwitira The Great Harvest Mission mwena wa Maragwa tauni kwambĩrĩria mweri 5 o nginya mweri 11 August o muthenya thaa 10 nginya thaa 1 cia hwaĩ-inĩ. Oho Friday tariki 9 nĩ gũgakorwo na kesha ACK Ikuyu ĩrĩa kamemerekia ĩmwe kwa ĩmwe Kameme TV safari-inĩ ya kĩgoco ĩrĩa tongoragio nĩ Martin Janet na rĩo Sunday tariki 11 tũrĩkĩrĩra na crusade mwena wa Maragwa tauni ĩrĩa kamemerekio ĩmwe kwa ĩmwe Kameme TV. Watae mati nenda tekera iriari ikefa nenda tekera ndawira mure yo chanjo maximo kona ni so ya tumiae yete kajo kiara boss nyokera kama sara 36 liters wa ulidani na shiriki 50 iso ne girima na mwana mweli ubona shiriki 54 dukataga chokera kama sara uguo niguo aria marahuthira irio cia mahiũ cia Joy Max marakenerera Joy Max Feeds kuma Joy Millers Limited. Right, goko ni gwa Kameme kayo ka muingi muiga wa ABC stores arajira for real you off we off. I don't think you guys off on air. Liar, you wait. You're lying. Rose she is a liar. A liar. Rose Wadhika. Hayaya. Gloria. Ona Gloria no guarauga. You off we off. You off we off. Tumefunga shule. Biashara reke kurude. Sponsor turakigeria here and there. Yes. Twaituma proposal here and there. Ukona fio ni live na niguthira kwaja he andu makuheaga hope fio ukona tumekafunga yes na hivyo ndio unakafungaga ndo kwamba kugia stress ni ukugia by the way there was a time ginya content akiri hindi tarekaga if you check at all yes tatu tarekaga content ginya laua akajuragia you need unafaa ufanye content tondu nigetha maituri bado uko on people's faces wanakukumbuka matikariganirwo ni ule kuhiuhire guko nja eni we na mwana content adu matiroka ru ningi matirariha influencing
by the kilikuwa kimerunda ndariga guru gwika ati ru ngurora nako show nayo eno haha mbere yakwa indorete budget ri na maguru ni mararema magari yaku lakini Mungu naye anajua kutoshanisha anajua kutoshanisha na ningikwiragwo riu hindi ya gutumanite fiori niguo gukirie gukia. Resigning is ni jugaga atiriri quitters are not losers. Mundu ra quit ne mundu hihi uramenya worth yaku, but the turbulences out there now will tell you, will show you out here is not your mother's earth. Tikwanyo kwa out here ne umeno ngangane nakuo na wifange wega. All right? Yes. And I hope you have resourceful friends. Nwanyita ti ukoragwo ati nywe wira wanyu no kwa jihoro wa thina kona anatongi hurira umwe ndenda 500. Yes. Nigugucokeria ina wiko tu ndenda kindu no agikorwo arataku wa utadu makoro yete ndena aratega unapigia mtu anamwambia kimeumana tikwega nirushie ka kitu nyambe njike undu unanona nyambe ndihe kindu kina na kina alafu nini come through nitakurushia no riu tugwika atia riu tugwika no kwiyumia tiara ta konjoria riu tugwika atia ndugakoragwo na arataku ate hingo ciothe no gukuria sasa utadu rora arataku nia ati God kwanza ati God first angalia kwanza marafiki zako ni kina nani kama si watu mnaweza saidiana ndori sawa wagwo ni kura ruwetha koragwo na arata muratindikana maica-ini koragwo na arata dependable no nawe tuike mundu dependable towe guteithagio so iganza pole gikinyita matamieri igana kwa matamieri 3 guo ndaikara tuikarie thi na lau twiri haso tia utheka muthoni ndio mundu ranyitira fiu no John wa phone please ucio ndandekagia nake twi hauri haso ngimre by the way ijakuwa sawa tikwega financially ukarigwo kai did I make the wrong decision ginya gamuja sponsors our cam gamuja kwani brand imekuwa ngumu kuuza akaniambia hapana wewe tulia tu unajua pia maandamano imeanza kumeanza kuwa na stories za maandamano gutikoretwo na bia that's the truth kwa economy ya kuja kuwa na circulation ya do so hata clients ni maraigua hinya rimwe kumaturia mena to ni mara struggle but you keep doing you thiaga gaikireria to content here and there gihurira nao migimuria wiku nao mikia madushku akijira niko home wacha ni come tugonge kamoja ndio maandamano mambiriria kumbe maratereire uguo watu walikuwa nangoja tu content hivi ni vile pia wao hawasemi na wewe ulikuwa ume give up mimi nilikuwa nime give up by the way hakinyire giona guy fio ni ndiraumira drama kete pio no ga make sure no gugeria no guikaragia something inside was telling keep trying to the youths who are giving up listen please don't give up so kidogo tukaanza kufanya tu video here and there ukaigira ka video magagathie ruo no kagia confidence ya kwaria na watiga wera mwaka uyu ni January no this year luto ya August sasa tukaanza sasa tena kuserelekea luto twanirira show ho twera andu abai kuriha tickets anzeni kulipa ao nao mako metereire niri mabia kuriha mariha Alibad sold out luto tigeti ya advance aya ukaigwa aya sponsor aya ati ulisema hiyo show yako iko wapi iko Broadwalk 31st August how many people are you expecting 2000 on the lower side tutenda uniki andu aingi uhane musemanio we are looking for 2000 people na watu wako ni age group gani wako na pesa ama unaonaje ya watu wako na disposable income ya say 1 million 2 million pambaya kwa nini tumagura products yaku oka okay sawa I'll talk to you waika ikaraga thimu guy na hivyo ndo vitu zimeanza kuwarm up tikiti na guogori taruto yaku ikuhiga VIP wow na nikutera andu oko ndugurite VIP gura waku thaisi oko enda regular gura kwa my ticket kwa ticket yetu tunaenda kuenda so things now have warmed up no so quitting let me understand yes Muthoni watiga wira January February March this is very fresh yes February na gura theka nduke agutheka mawiki atia mwana itu tanyitera unigetha njokererie na kiuria kiu chap tondu wa ngoi wa Ndirango haha ndona kiagioka 1 minute before the time nigetha tugicokire ithaa riri ringi that I think that's a very good starting point okay na twaririe especially mundu urakuit heka kanyamu guthomaga ka some artist somewhere or a comedian kana uria ngitwo ara give it up
arathi into johi riwe kugicagi ugwa githekerero ku he was very big mithako-inĩ ĩno ya gĩthweri so nĩ ngũcokereria hau koguo twĩna ciũria nyingĩ tondũ I think you're the right person ũkorwo ũgĩtwarĩria. It's good to be alive. No nĩ wangenia mũno. Thengio Muthoni. Ndo Muthoni ndaigua ndekenio. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma kameme kayo ka muingi. Mimi juzi nimeunda serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Mimi peke yangu nisiitwe Sakayo, sisi wote tupange mambo ya kutafuta ushuru ya Kenya. Nilikuja hapa nikawaambia tukitafuta kura mundu ndagiaga uthoni ni masigezi ya muhikania tondu hata guthina hau mbere utunywo safi uinuke maguru ni murakiona kama mutirona. Mimi ningetaka niulize viongozi wote, siasa mzuri ni hii siasa ya maendeleo. Oma weigiririku no shaba. Andũ maiganona marerekana nĩ magurarĩte mĩrorongano-inĩ ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere gũkũ Nairobi, na wagagu nĩ ũthiĩte na mbere na gũtanda icigo-inĩ ingĩ kũrĩa mĩrorongano ĩno ĩtarathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ ngatho nĩ gũkorwo rĩ mĩtambo-inĩ ya kameme kayũ ka mũingĩ. Maya nĩ mohoro ma thaa 7 cia mĩaraho, ĩmwe kwa ĩmwe kuma DSM Place, Kijabe Street, gorofa ya mbere. Niĩ njĩtagwo Wangũi wa Ndirango. Wagagu nĩ ũthiĩte na mbere kũgũmĩra mũciĩ mũnene wa Nairobi rĩrĩ ikundi cia mbeũ njĩthĩ ciĩyumĩrĩtie kũnyitanĩra mĩrorongano-inĩ ya 88 ona gũtuĩka maabitha a borithi nĩ mathiĩte na mbere gũthararia ikundi icio makĩhũthĩra ndĩria maitho. Amwe a arĩa meyumĩrĩtie nĩ marerĩkana kũgurario hĩndĩ ya mĩrorongano ĩno na nĩ thutha wao gũtũngio nguraro nĩ ndĩria maitho icio. Hamwe na arĩa magurarĩte nĩ mwandĩki ũmwe wa mohoro ũrakũrĩkana ta Cecilia Ngũnjiri. Na maya magĩthiaga na mbere ũgitĩri nĩ ũgacĩrithĩtio barabara-inĩ ciothe iria cierekeire thingira-inĩ wa iregi gũkũ Nairobi, hamwe na barabara ingĩ cia kũingĩra mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi, na itanya inene nĩ kũgirĩrĩria arũrũngani matikahote kũingĩra. Maabitha a borithi magathĩkĩte mĩgĩko barabara-inĩ itiganĩte, na hamwe na barabara iria igathĩkĩirwo mĩgĩko nĩ barabara-inĩ nene ya kuma Thika gũka mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi, barabara-inĩ ya Waiyaki Way, barabara-inĩ nene ya kuma Nairobi gũthiĩ Mombasa, barabara-inĩ ya Ngong Road, hamwe na barabara-inĩ ya State House na Mamlaka Road gatagatĩ-inĩ ga barabara ingĩ. Na ona gũtuĩka icigo-inĩ ingĩ gũtirĩ mĩrorongano ĩrathiĩ na mbere, mĩhang'o ya oro mũthenya nĩ yonekete gũtharara kaunti-inĩ ya Kajiado. Mĩrorongano ĩyo ndĩrathiĩ na mbere ona gũtuĩka mĩhang'o nĩ ĩrũgamĩte mwena ũcio wa Kajiado. Nĩ ngũkorwo ngĩkũrehera mĩario ya onjoria mwena ũcio wa kaunti ya Kajiado. Tũkĩamba gũtigana na icio ciĩgiĩ mĩrorongano, nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ athingatĩte ndundu yake ya minister gũthingatithia wĩigĩrĩrĩki wa gĩkĩro kĩa igũrũ harĩ ũtungata wao kũrĩ mũingĩ nĩguo gũkinyanĩria tabarĩra cia ũkũria na ũthii wa na mbere iria irongoreirie kũgacĩrithia mĩtũrĩre ya Akenya. Arĩtio ũũ hĩndĩ igongona rĩa kwĩhĩtithia minister 19 arĩa marahĩtũkirio nĩ mbunge ya bũrũri mũthenya wa ira, akĩgweta gĩkĩ ta kĩambĩrĩria kĩerũ kũrĩ bũrũri harĩ kũhingia kĩhĩri kĩa mateta marĩa makoretwo na mũingĩ wa bũrũri. Ningĩ no arenda ũthuthuria wa kinyi wĩgiĩ ũrĩhi wa mĩcara kũrĩ aruti a wĩra wa mũingĩ ũkorwo ũgĩtabanio, akiuga kũrĩ na mĩanya ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhũthĩka kungumia kĩgĩna kĩa mũingĩ. The reconstituted cabinet, therefore, will accelerate the attainment and will build on the solid foundation already built over the last 2 years. The first of these areas covers accountability and the fight against corruption. To enhance accountability and promote responsibility for the use of public resources, we shall introduce measures to levy a surcharge against any accounting officer or other public officer who has, by their action or omission, occasioned loss of public resources. Further, Cabinet shall introduce a legal and institutional framework for mandatory and continuous vetting of all public officers. The same framework will provide a repository for wealth declaration across the entire of government under one office.
arauga gukuruhania mwena wa mong'ethaniro thirikari-inĩ nĩ gũkũhukia mĩhĩnga ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩrio nĩ ngũrani cia kĩũteti rĩu akĩũria mũingĩ wa bũrũri kũhe amĩnĩsta ya ihinda rĩa kũmatungatĩra. Rebecca Miano. I, Hassan Ali Joho, being appointed the Cabinet Secretary of Kenya. It is clear that we are fully united by a shared devotion to secure a prosperous Kenya that serves all of us. For this reason, I am persuaded that this moment in the life of our nation calls on us to build a strong team of rivals to give our transformation agenda the best chance of success and to enhance inclusivity in our national development. With the formation of this broad-based government that brings together former political rivals into one selfless patriotic team, we will unlock the potential of our country that has long been denied us by factional and sectarian competition. Na ngĩgũcokia mĩrũrũngano-inĩ na otoguo gũgũtarĩrie nĩ atĩ kũrĩa mĩrũrũngano ĩno ĩtarathiĩ na mbere nja wa cikaro kana nja wa mũciĩ mũnene wa Nairobi, ahũri biacara mathiĩte na mbere na gũteta wagagu makiuga mĩhang'o ya o mũthenya ndĩrathiĩ na mbere. Tũgũthikĩrĩria onjoria kuma mwena wa Gĩtengera ũrĩa marauga wĩgiĩ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ na mĩhang'o ũrĩa ĩrathiĩ na mbere. Mana mati marajia no wira urugamite ceni andu maikarite magagite gutire wira uikarite o uguo utari thayo gutironeka kwina thayo bo gutire wira andu murira ni murugama no manda manite wo wona gutari na kuri gutire riu kwina maandamano biashara irugamite ka gutire windu urathie na mbere andu othe ni mahingite ona uri hingurite ni umwe na ndari gutire customer nake wo nake no andamanite mirurugano ethie na mbere nginya utheri woneke ndi turenda utheri woneke kioto gitu kioneke tondu tutirarumbuyo mararumbuyo o itonga no cio iraria mbia wala marachokire hau mabilionea na hati ururi ona magituteithia tondu aria marariho marite thirikari uningi marenda guthi kuninukia hati ururi maratuteithia naguo nyimite mwana wa Gĩtengera ndite mũgũri wa biashara guku uguo no tension na thigari nĩ nyingĩ ugitĩri wĩkuo no rĩu twarigwo atĩrĩrĩ Mr President rĩ muthenya ta ũyũ ndabatiĩ gũkorwo akĩapisha maminista marĩa abatiĩ kwanza kwa address bũrũri tondũ ũmenye thaa ici ithuĩ tũtahũria biashara rĩ twĩna thĩna mũingĩ mũno tondũ tũhingũrire gũtirĩ customer ciroka tũikarĩte ũguo twĩ stranded twarigwo bũrũri kũrĩa ũrathi na kũrĩa ũrorete na ngirora ona uguo toguo ndirona guku guothe andu mahingite mabiashara amwe ni mahingurite no maikarite hau duka-inĩ ciao nja mararigwo atĩ kaĩ bũrũri rĩ turorete ku no rĩu twauga atĩ maandamano maya rĩu twahoya tu makinya mũico na president etĩkĩre tu kwaria na andũ aya nĩ yuthi no rĩu abatiĩ gwĩtĩkĩra arie nao. Thank you. Na hatikiri undu tanganja no tũgũikara tũgĩikagia maitho maitũ oro hamwe na matũ nĩgetha tũkorwo tũgĩkũmenyithia marĩa marathiĩ na mbere na kwĩgariũra guothe bũrũri-inĩ megemaine na mĩrũrũngano ĩno ya 88 oro hamwe na riboti ingĩ iria ciĩkwĩyumĩria. Tũkĩhogoka nginyagia kaunti ya Meru nĩ atĩ kwa itĩna rĩa gatano mbunge ya kaunti ĩyo nĩ yambĩkĩte ndereti ya kũhagũra gavana Kawĩra Mwangaza na maya magĩthiaga na mbere cikaro cia mbunge ĩyo rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ kũgũmĩirwo nĩ nyanake iria ciĩkwĩgirĩrĩirie amwe a njumbe kũingĩra mbunge-inĩ ĩyo ona gũtuĩka kũrerĩkana ningĩ nĩ kuma ona gĩcunjĩ kĩmwe kĩa ajumbe arĩa makũregaga gũthuthurio nĩgetha kana arĩa makũregaga gũcekwo nĩgetha metĩkĩrio kũingĩra mbunge-inĩ ĩyo ya kaunti ya Meru. Ndereti ĩno ya kũhagũra gavana Kawĩra Mwangaza ĩtanyĩtwo kwarĩrĩrio mbunge-inĩ ĩyo mĩaraho ya ũmũthĩ na itũmi iria iheanĩtwo cia kũhagũra Kawĩra nĩ hamwe na ũhũthĩri mũru wa wabici oro hamwe na kĩgĩna kĩa mũingĩ. I, Alice Muthoni Wahome. I, Aden Duale. I. Evidence of the governor's engagement, connivance and or complicity in the preceding gross violations of the Constitution and the laws is to be found in A. Video recordings which are saved
in the flash disk presented, and 2, bank statements showing corrections of 286,516, a copy of which is produced on pages 277 to 330 of the exhibits. Honorable Speaker, count number 3, abuse of office. The governor has engaged in acts and omissions which singularly and collectively amount to abuse of office and gross violation among others. Na muthia magana ma ikaria matura matiganite mawadi ya Kihubu-ini mwena wa Gatanga ni matanyitwo kugunĩka na tabarĩra ya maĩ ma mĩberethi ma kuhuthira mĩciĩ-inĩ yao maria ningi mekuguna arutwo thukuru-inĩ imwe cia mwena ũcio iria itakoragwo na maĩ ma mĩberethi. Mwandĩki witũ wa mohoro George Kimani ni waratariria. Aria matanyitwo kugunĩka na gũtabĩrio maĩ maya nĩ magana maikaria matura matiganĩte maũndĩ ya Kihubu-ini gũkũ Gatanga, mamwe mamo marĩ Gakĩra, Kamakia, Kĩbaka, Gacororo na Gathama. Njĩtagwo Priscilla Njeri na gwitũ nĩ itũra rĩa Gĩcirũ. Kũndũ tũrarĩ na thĩna mũingĩ mũno wa maĩ. Tũratũrĩte tũtahĩte maĩ na mĩgongo. Marĩtwa makwa nĩ Julia Waroi kuma na gũkũ Kanyĩrĩrĩ. Nĩ tũrakoretwo twĩna mathĩna maingĩ mũno ma maĩ. Na hĩndĩ icera rĩa kũhangacemania na ikaria matura maya makĩenja mĩtaro kũrĩa mĩberethi ĩkũgererio na angĩ magĩthika mĩberethi mĩtaro-inĩ ĩno. Tũramaruta gĩthima tukambata kĩrĩma gĩkĩ tukanoga mũno. Tũramaruta gũkũ ngurumo ici nĩ wĩra mwega tũrutĩrĩtwo. Tũratahaga o gũkũ gwetherera marima-inĩ no rĩu nĩ tũrona mabara mekuo na nĩ tũkũnyua. Na tabarĩra ĩno ikinyanĩrio nĩ MC wa gũkũ Kihubu-ini Gacoi wa Mũngai na ũnyitanĩri na thirikari ya kaunti. Na no niĩ Deputy Speaker wa mbunge ya Murang'a. Programu ĩno kuma harĩa tũramĩambĩrĩirie first phase nĩ tũraheanĩte mĩberethi ya 2 million thĩinĩ wa ward ĩno. Second phase nĩyo tũraheana 3 million per ward na nĩyo ĩgũkorwo the final one. Tagwo Julia Muthoni na nĩ tũkenete mũno nĩ ũndũ wa Mheshimiwa Gacoi gwĩtũkĩrĩra maĩ. Harĩ gathima kena haha tũrarũaga mũno na mĩtũngi tũrarokaga thinacara. Getagwo Kanyĩrĩrĩ na Mwĩkomu. Rũcinĩ rwa tene tondũ ngiracereirwo gũkinya ho. Raini ra nditũ mũno. Ona igua mũndũ we ndweke ndahe maĩ na mwana wakwa ndamũtiga akarokira wakwa ndamũtiga sturu igũrũ akĩheo raini. Twarĩ na mbara nditũ mũno ya gũtaha mũno nĩ twakena tondũ tũkuona maĩ ma o mũthenya. Gacoi atarĩria atĩ tabarĩra ĩno nĩ maciaro ma wĩra mũnene ũrĩa mambĩkire meta MCAs a mbunge-inĩ ya mbere ya Murang'a wa gũtindĩka maĩ ma ndemu ya Ndaka-inĩ atĩ ona makĩheagwo mũingĩ wa Nairobi atĩ matuĩke ma kũheo mũingĩ wa gũkũ Murang'a. Mĩbango ĩrĩa twĩna ithuĩ ta county government ya Murang'a tũtongoretio nĩ Dr. Irũngũ wa Kang'ata. Ciĩranĩro iria tweranagĩra hĩndĩ ĩrĩa twacaragia kura kĩmwe gĩakĩo arĩ ũhoro wa ũtambia wa maĩ. Nĩ tũkoretwo tũgĩsupport kambuni ya Gatanga Water gũkũ gwitũ Gatanga na njĩra ya mĩberethi tũgekĩra budget-inĩ mbeca cia mbere iria twekĩrĩte twaciĩtaga last mile nĩgetha kũrĩa guothe kwĩna thĩna wa maĩ tũhote gũtambia mĩberethi. Na rĩu tondũ Mheshimiwa Gacoi nĩ atũrehere maĩ nĩ nguona tũkũhota kwĩyoga wega na kũrĩithia ng'ombe nyingĩ. Na tabarĩra ĩno nginya nĩ ĩratura mĩeke ya mawĩra. Ithuĩ tũtirĩ indo na mũndũ nĩ ona kĩndũ gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua cia gĩtũngũrũ ikoneka. Tũkerete mũno na Nairobi gũthiĩ na mbere aciari marakena tũtikara na kũrĩa bara nĩ kwenda na tũtiaga makorobia nĩ kwenda no rĩu wĩra ũkĩte no nginya tũrute kinya ndagĩka ya mũico. Thengio Mheshimiwa nĩ kũrĩa project ĩno gũkũ na ũkaheana kĩa gũkũ wĩra. Kameme FM kuma Kihubu-ini Gatanga, rĩtwa rĩakwa nĩ George Kimani. Nĩ ngatho George Kimani. Ngũcokereria haha na mohoro mangĩ wona ciehanda wega thaa 8 cia mĩaraho. Nĩ tũthiĩ na mbere na gũcanjamũka. Njĩtagwo Wangũi wa Ndirangu. Nĩ tũthiĩ na mbere na njorua ya kothi na gũcanjamũka wĩtagwo Wangũi. Ũma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme kayo ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro hũra thimũ namba 0704 111 555. Thank you so much. Goko nĩ gwa Kameme kayo ka mũingĩ. Nĩ ngatho wewe Nesh oreto Nesh Mresh Magera. Wacha kusema watu wanachukia news, hapana. Watu wanasikiza news kwa FM, watarudi online sasa wakipata hiyo data. Nĩ ngatho tuthiĩte wega njorua ya kothi part 2. A very interesting one. At the same time tugatuĩka entertained, at the same time ugathoma kaũndũ wakimenya it's never that serious. Ngũrĩha obirwe mwe tũracokereria na Aunty Jemima na Njĩtagwo Muthoni wa Kĩrũmba. Yes, na nĩ ngetwo Gathemba. At least macicio na covid korere. Hana atia.
Kameme Classifieds. Kentank nä itagire tambårĩkanĩte bũrũri mũgima ta itangi na mbemwe. Itangi rĩa Kentank nĩ rĩa gĩkĩro kĩa igũrũ na rĩthondeketwo na full grade virgin material magĩtũmĩra teknolojĩ ya kĩrĩu gũtigĩrĩra itangi rĩaku rĩa Kentank no rĩikare makĩria ma mĩaka 30. Gũra itangi rĩa Kentank ũmũthĩ kuma hardware o yothe hakuhĩ nawe kana ũgũre online kũhĩtũkĩra www.containers.co.ke. Ohoro makeria hora 0730-832-000. Kameme Classifieds. Ũngĩenda kwambatĩra wonjoria-inĩ wĩgiritanie na Kameme kayũ ka mũingĩ. Thimũ citũ nĩ 020-312-110 kana 0707-670977. Kayũ ka mũingĩ. Kameme. Kayũ ka mũingĩ. Jumamothi ĩno mweri 10 Rĩrĩmbũka Overdrive ĩgagũkinyĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma harĩa BTL Grounds Ruiru. Nĩ ũgoka ũcemanie na team Rĩrĩmbũka, Paul the producer na Wakari wa Macari. Oho nĩ ũkanengererio rwĩmbo nĩ John wa Wakari, Samiru na Geiki. Rwĩmbo rũrũ nĩ ta ibuku taitũ nĩ mũgoko tengerete ngeithi nĩ sereka maro akuma tunyai yathokire kũiguayo na mũkarene. Nĩ mũthenya wa gũkũngũĩra gũkũ gwa Dhahabuland Limited makĩhe customers ao title deeds na kũrugũria maũndũ merũ na maũndũ magemu. Nĩ Jumamothi ĩno harĩa BTL Grounds tũkĩrĩrĩmbũka tumagarĩtio nĩ Dhahabuland Limited. Right, thank you so much. Gũkũ nĩ gwa Kameme kayũ ka mũingĩ na ndĩrenda ũnjĩre atĩ ngũtũma demo N na kũrĩ 23175 nĩgetha wĩgĩre na rũgambi rwega mũno rwa thimũ yaku nĩgetha wona arata aku makũhũrĩra magagĩtuĩka entertained. Ũratũma demo N kũrĩ 23175. Kenya Power nĩ makũgĩte makũhũria thitima Kiambu, Nakuru, Kisumu, Nyeri, Embu, Meru na Kwale. Nenda kũhoria. Thigone moro mauga nĩ kũndũ. Ndũmeyonere-inĩ. Oga ni maintenance. Soke mahoria internet. Maintenance. Kameme kayũ ka mũingĩ tũkĩgacĩrithia ndũgũ itũ ona mũno makĩria. Na rĩu no twamũkĩre wega Kabit 92.3 FM. Thank you so much. Gũkũ nĩ gwa Kameme kayũ ka mũingĩ na tũrorete climax kana the last hour ya Njorua ya Kothi Wainaina wa Shakes. Inyuothe nĩ ndĩramuona Simon Murashia, nyinyu wote mafans aitwa diaspora, thank you so much. Nĩ mũroria kana stand comedy ya Kĩrĩka nĩ maga stand up comedy ya Rĩka nĩ magagĩkĩrwo kũndũ online, they buy maybe online. Mĩbango yothe nĩ tũkũheo tũtanaumĩra na arĩa othe maranyandĩkĩra thank you. Mũhũni wa kũrĩa Tuko, najua tuko.ke tuko.ke mitambo-inĩ ona nĩ atũtũmĩra wa body driving school kifao. Good marketing madam. You see? Yeah, good. Thank you muno. Mũhũni wa Tuko no nginya angĩethiĩ ethe nĩgetha mekĩre Tuko. Yes. No hene namba ya thimũ. Na rĩu methe ga story mekĩre is owned by one and only Baba Auntie Jemima. Etagwo Mr. Ngori. Yeah. Na mũgĩtheka mũkoga, what are you laughing? Is the name or the person or the person in studio? Our body fabricators driving school. Ndĩrakwĩra ũmũthĩ gũtirĩ andũ aya meta content creator mabe mweherie hau Mũhũni wa Tuko. Yes. We give them content. Yes. Koguo magatu methe rĩtwa rĩngĩ tondũ nona no twamahe content. Rũcio nĩ andĩka Tuko page ngima nĩ mũcara-inĩ. Bloggers othe arĩa makuoya to pieces twao macoke mauge they have created content. We give them our content. Free. They are posting our content free. Koguo marute rĩtwa rĩu. Yes. Auntie Jemima. Yes, Muthoni. Ngũgũtaragira nĩ watiga wĩra February. January. Yes. February, March, April. Yes. Rĩu nĩ kũharaganire. Nĩ kũharaganire, nĩ kũmire. Andũ the clients nĩ mehereire. Could you think maybe nĩ tondũ ndũrĩ marona tota kũ deliver just because you're not on air?
kana nduri na andu maragu follow kana I mean well I would not say per se neyo tondu most andu aingi ona mokaga social media ni ndu wa social media presence yes wamera we radio ni makaga okay that's a plus ona ugituka ndu gugithie radio ni gugitangatha gitangatho gitari hitwo wanyita so number 1 and the first thing guga ni kurai na financial utirari sawa juge oguo number 2 that might be a reason also ni kura ndomuga riu no korwo influence yake ni guthira ndagukorwo influential uri arari ndagukorwo iguru ndagushika yes ndagushika number 3 ndukana tare matumbi maku matari marekatia uria watarire uria ndatarire I love that. Don't. If you're living na wena savings nani sio wete kia ni uguthie ni ugutiri haha watigarite and then now you keep showing up for yourself, keep showing up for your business, keep advertising your business, keep advertising your brand like andu maragia oguo lau ajiraga watu wakuone sana so keep laude your manager yes keep showing content ikira content ukipata dunga ka content wekira ikira ka content ando makuone riu manager ni urahota kumuriha hindi no kuribire tondu turahura kuria wa body no imagine na manager nake ari ya gwe kindu so there is a percentage gwe kindu kwaga tukomana tukoma nake tiguo full time ena mawira magia akiruta riu iyo ni February March April kuma May ni kwanjia kuiga May June utikura wega ona tuti turona venue ya show that's another thing we are lacking in the country venue eco host adu aigepio number 1 gutiri na government ile tugiwa ni affordable riu ni guthie private kitaru nikyo turekira ha Broadwalk Mall njugushire kyo arekire yake Sarit tondu turagire venue ege host adu aigepio riu ni gwethana na venue venue sitiroka na bia nyinyi muthoni wa kirubareke gwire guthaithe gwire pio itiroka na besa nini no ngai no arakeheana here and there kona mangotore here and there tuona venue tuona Broadwalk na twa advertise show na andu magura pio 140 iria ciatigarite ri ni cio kwamba kugira deposit yake ya venue aboti no asiririkana wagura maguru ndagura maguru he 140 twatigirie nejigire deposit ya venue demere tigiti wa guru ri negwikatia neguka totamenya odibet mathikiriria dena thiri actually they promised they did they will come on board good for sure amazing yes to thiri na riu no menya riu ni market koguo ni ukuhete ni weru ona hau no twariririe ngiri mugi mundu mena driving ora cia mundu mugi digode mugitaki how did ramenya witha fuide yes haria 140 ri ndiguhuthira ati naki hatire ambassador ungi uri uroka kwenyita mahindi mabire kwenyita mahindi mashabiki ya cocktail ariko gina Alex yari umwe wa Jami kujira na hivyo ndio cocktail imeenda andu amwe aje si andu amwe ne jwe ndithikagiriria Alex wa Jami monako mwe locked just you there andu thiere gwa locked kiaruda fio danyitira 140 ciakwa ndamenya haria nguonera venue ngwamba kuigirira tuona ndaigirira ici ni 140 iria cigutigarite yes ndongerera ingĩ cia iga igũrũ cikinye deposit iria marenda kũria ndaigĩrĩra na matuhingũrĩra venue rĩu twatigwo guo na savings icio ndingĩhutia icio nĩ cia nyũmba na ka emergency kangiumĩra na homa na irio na mũirĩtu wa wĩreho na group of schools twenda mwanathi cukuru njega international school wanyita rĩu icio ndingĩhutia icio ona ndaga kũhutia ona hanini rĩu nĩ twaigĩrĩra twaigĩrĩra rĩ rĩu cio tũramĩka rĩ tondora dates no menya ha rĩu twĩ hakuhĩ gũthiĩ hand to mouth yes akĩrĩho tũrĩ muthoni cioneka nĩ kũrora nĩkĩ kĩa tharura nĩ maguta nĩ tokeni nĩ internet cia irio ciĩho icio ndirahutia no rĩu tũ emergency tũndũ tũngĩ twĩho rĩ rĩu nĩcio ciramba kũrorwo nĩ go squeeze budget you have to by the you have to adjust I had to adjust no nginya adjust for my employment no nginya adjust nginya rĩu ningĩ wambĩrĩrie kũgĩa na steady income from your business no anyita rĩu nĩguo twekire rĩu rĩ venue nĩ tuona tarĩki rĩ twendaga gwĩka show August ĩkĩambia twarora ĩihũire mohiki ũhĩndĩ ũrĩa ka mohiki August so all the dates we checked in August were booked except 31st
Saturday ya 31st August. Yes. Do we have a choice? No. We don't. Na niguo ma ureyuria ri. Na niguo madire. 140 ni thirire. 140 ni thirire. 140 na heige ngunyire handu niguo ciganire iria marenda. Venue tari na mauma kumana. Nduhetwo venue. Ndaigirira. Mauga ni sawa, we will open the nini for you. 31st. Twambia ru kwendia tigiti. My ticket. My ticket yetu. Ticket yetu. Na andu manjia kugura here and there. Riu gikoyo nakyo nigikwenda, we need to study gikoyo people because mona show ni agas no we still have time. Tukagura no riu agas mweri 20. Kuba mweri 20 go tukapia kugura show. Gikire gikoyo na my fans ara baugire manona you off, we off, we are off. You off, we off. We are off. We can't listen to it again. Yeah. Maona kama kanyandikira 31st August we still have time. 31st August tuko na time. Hey. Na sio negotiate ithafu. Na 140 no ni athira. 140 ni athira. Riu twe zero. Twahingurire show May. Tickets. End of May. Tukiuga to target salary ya mwisho wa mwezi. Kumbe nao gikora kio kira target salary ya August. Tondu show ni 31st mako marihitwo 30 29 tugasiria mweri icio kirima kingigioka ngoma onio gwakwa oka ru na bagi na sleeping bag akoma hauja rucine ngiokira hai ngoma na sleeping bag akoma hauja ngiokira rucine akanjira gota kamlima twende nako Gai twatidekai poster tugathie ukarora online tondu ticket yetu nimekuheorore ticket wende cigana ai nani kana to boy story okuga tugacagurwo ni ugakora this today we have done good, we have sold 2 tickets, we have done well, ugaikara gukona 3 muthenya ungi nothing ukaguthaka video karia wekire show wengi sigathi ukona 10 ukoga gai gwikia tuothe ngoma hare na sleeping bag hwaine ngicoka imekuwa njireo umepanda kamera sana kesho utoingira June kiarunda biu doria la ugai eno ne kaihura na turenda 1500 2k on the lower side clatroberete between what that's 2 million na ando mahuthagira as disposable income ya one empire na twamera 2000 people we want June gomekera gloves sleeping bag ekira gloves kwagia heho July kia ruda oka na fleece blanket igirira gathaka karoneka wega from afar ndungimo miss ga papo ga cute igirira hey our dear marketing manager tawo Lois ajira sasa lazima mkahook ndio ifara oya placards, there is no other way now. Senior queen of radio. Yes. Don't na otherwise. You need people, you have to get them. Come on, girls, celebrity. Ajira celebrity. Where are the numbers right now? Need to go out and get the people. Thousands and thousands. We go with you. Where are they? Meteria tuko na time. Celeb tuko na time. Tutabai. Ukona kinya mundu ni agushira ka poster no itiroka. Twagifanga tuguthiko tupange barabara aturero atia dero you have to go, you want 2000 people you have to go get them na wakamura celebrity magai come on can we get volunteers to do that lo tu July maandamano ni moka businesses have slowed down. Yeah, it's serious. Ado marutaga wira Monday from Tuesday ado matirokaga wira Tuesday, Wednesday, Thursday. Nya ne orero kahok. Celebrity. Lo number 1 mutiethie fara Tuesday ni do amanda mano. Thursday mutiethie. Koguo ni Monday murokete ni. Thank you ni big name no money. No people. Nejiketi ya muthoni. Na nerisainire. But I need these people. Yes. I got to hang my boots. I gotta hang my boots. It's been real. Ni damu teithia. Na yuni muna uteithia wako ni muonete. Right now, guys, I know my worth. Around the street. It's been real.
Leo Roisire ajira the street. Go Kanyamu get no tickets. See you on the streets. Toko tunapata na gym. Jusini wase wa gym. Modhoni. Tikiti siabia kwa batakalima. July sasa ikabidi. We have no choice. You have to go to the streets. You have to go to the streets. You want 2,000 people, you have to get them by whichever means necessary. Oramorika na hena do magiumira Stacy. We can get volunteers. Aya majiri, they can't watch the matigethikiri itari hori. Ni undu wa diehards. Wanani love. No tumete maumire fara. Twafaga. Dera doso tunatokea by 7 tukue kwa street. Guy. Dao kila maade da hori da doso. Guys muko matiro ya thimu. So, guys, the Jorua yako to challenges of after resigning. Yes. And challenges of selling out a show. Yes. Matiro ya thimu rosine. Tuina godha wakwa. Ni ajeta ile Jesse ege. 2 other guys. Madai had cocktail for us. By then ye godho akwa day bath. Go kichana na kufaga na mimi kufa na yeye pia. So adwele ajethera jeshi ya boys eri. Twasomoka. Siku ya kwanza ilikuwa Kiambu Road. Na nikaita kuonire. Digiedire. Akire idure nderia. Digiedire. Onyonyo na hadi. Igeiro wakirube ha. Kafade hithe muthaiga borithi. Agiame huthira show ici cia thĩ. Ndigiendire onyoni. Ndie mukegu. Ndakwira twina driving school. Ndie mukegu. Okay, amehuthira ha show ciothe. Niwo ngenyonire fara. Nunueni tickets. Maitomoka vete tu. Tukaka. So from 8 traffic yabia ko build self-employment. Self-employment. Kiora igo mundu no athake na wira wa mundu. Ukarigwo we uragari ko njira ate. Yeah. I tell someone this is how much I charge. But what I go through to get you even the numbers and the influence, yes, it's a lot. Nwigira Kiambu Road. Tuigira Kiambu Road na team yako. Themwe. Na no ginya mu record, no ginya muhure bisa. Niguo andu mekia traffic jam ine. Leo jam ine ni unigi ukagisema na andu mithemba yothe. Tatuhire. We have ura smile. Na iretu by the ginya ria maheanaga flyers. Yes. Tiga ku insult andu acio ya Jemaima. Ithu aya fara. Wa makora jam ine. Ndamakora jam ndamenya huka mageragira maundu mendagerera umuthi. Marakwira atia. Riu we have ura smile urenda kumunia wega thome akabatia gicisi. Mwana wene andu celebrity. Ure ukiriria ni atigire wira. Ukanyambatiria gicicio. Ugiena tint drone na mbere acinite nginya kia mbere ya 3M kona agimaga gusmairira. There are good people also in the streets. Akakuhura bisa agaikia mtandao. Nitona akiruta thimu dress ya jira baby de bisa ka Gagikena is still marketing for us. It's a plus. Wagithio wakora makapu kona ya matiraniria kedige please kedige kumathukira. Mangathaneirie. Takinyitana base. Tumia ikarite yo. Muthuri na keri ndakiri haha ugo ngutwarithia. Ugacoka ukona ngimendaine. Wameshikana mkono hivi. So jamaa ana drive hivi ana cruise. Alafu mdemu si mkono iko hapa. So wanaenda tupo naambia guys come laugh. Show yetu iko na nguvu zinaongeza za kiume mnaweza kuja mcheki. Makwira oya ni wapi? People bought. Haya. Traffic. That's good. Guy. The next day Lau anaandika kwa group anasema whatever you did today is working. Mlifanya nini? Tukaambia leo ndo tulianza roadstorm. Ticket zimebaiwa. Watu wamenunua. That's nice. Tuomwa Kiambu Road. Tuoka haha Sarit Center. Hapo kwa roundabout. We mwenyewe. Niye na godho wakwa. Netha cigana. Netha emwe na nuthu twifara. Kajam kabia ko build. He holy. Irera na efara chomokai. Celebrity. Ila nite ni higo. Tunachomoka. We Sarit ni turakimenya niyo hende muigi uikara restaurant. Utia niyo hende turenderia show. Niyo ndo mweli matatu maragura. But they still bought. He muthuri warugamirie one of the boys ayatwari now. Ni rujuda goka mumenya ni kono gabaru. Ni ndathe ko gwo ngai wakwa.
kanda ya rugamirie ru aya twinao mare turendia nao show akimuria so what time is the show akirwo 5:30 akija no give me a number to jam ni ahinguka hore tukioa namba yake ngimuhurira ndainuka ngimuhe details cia so guys so no show it's okay we kumira farago show ni yakwa no ria ndirimi so is a show ni yakwa guys from now onwards anything I say is mine ni yakwa ni so Gemuhurira thimu ngimwira gets open at 5. Yes. Show starts at 7. Yes. Right? Akejoria so VIP ni how much? VIP ni ici. Ndamu save VIP to ndirenda kugura VIP. Ngemu save na akejira ni ngugura. Na hwaini akigura. Na VIP ni no 2000. That ni 2500. 2500. Akigura na akidumira message. But he told me something very important. Yes. Ajerire keep showing up for yourself. Wow. Ndidariganirwo muthoni. Wow. Nyamu yo yani fuerire. Rudahuragira go the next twenda wapi? Wayaki we. Na ithu acio. The moyo roshine. Thae mwena nuthu mukore bara. Na ifau cianyu. Munyitete o. Ai, ndakinukaga ndina kiria we. Icoka. Nikunyitirire kiria. Good thing people are buying. Na gwicira andu mona ni uretuma. If people see the effort, they buy. Todo na ninge andu matige gwiciria ni kaundu kahuthu. Filling up a show is not easy. Koguo no twagithi na mbere na kwe so far so good well way. Ona re maraga miariro. Not only comedy, mundu ready tuthuiti twake. Mundu ready thoko yake. You know. Kiti akwenderika ya mkauga thimu traffic-ini. Gacicio karege kiragwo side mirror-ini. No ende guikara mucina kana wabici, but hana choice. No ende guikara thiu gwe ni celebrity watu watakam. Wewe ugaga wetherwa ma die hard volunteers. Guys wenye wata volunteer juu si jina kubwa ya nani jina kubwa ya nani kaenda uza tickets go get the people you know umira wayaki we no umira wayaki we twedia fio eno ni July is July now heho nayo heho era nete come baby come my sister jira mimi natokea mpaka leo tukatokea na yeye daisi muthoni ngikwira I have 4 volunteers for the next road storm to nituguthie Ngong Road Mombasa Road na Thika Road leo ni andu marajira we want to volunteer munendanga sangapi juu wameona wanataka ku experience they want to be part of that so even ndio imekuwa na even ndio hata sasa sponsors wameanza ku warm up unenda unawaambia uongo kuhana turenda andu maroka moke makene na muno show citu mundu inukaga na something you take something home first show it was about the drug story my addiction people went home with something next show Stacey, what do you want us to talk about? What Stacey says goes. Showing up, keep showing up for yourself. Wera waku hati mundu ungi wendia tawe. Wait a minute. Totana thifare ngiri ni turire 140 bob 140,000 riu twiko riu twi sawa tigiti cia kiambia gukaruo na ingigitia tiketi yetu ndimere ai gunyira ikindu kinini nyambe negere andu akwa deposit because I have a team there is a director there is the events lead kuna stage manager hena mundu ukaru kwa not on a silver plate who will give you on a silver platter no you have to push nigetha wone cia kuri handu riu cigana ira cigana ukandikira tiketi yetu negera ikindu kinini negere andu akwa ni tura need posters ni irihagirwo hena bill to hena invoice tutumirwo negera ikindu kinini ndomire warui eta warui ndwati ni uthondekagira tu poster tu tuthaka ngamuikiria ni tura need guthianga ku we need money for that rehearsal ni tura need handu ha gwikagira need to pay you need to buy people lunch na maguta maguthi neno ne experience 4-5 months after resignation where you tell the HR I've had it guys use my money to do something else mwekoriei guy no nayo ni ukaga na kindu gitagwo riri financial discipline ukamenyaga nowe kogwo rundu kuthira mbia uri urahuthira gatene tondu na mwisho wa mweri I'm hungry Devi wa gatoto itisha KFC 4 pizza KFC coleslaw fries spicy iletwe iekelewe paka unaitisha dessert inabidi sasa ujipange utazikula ziko financial discipline tondu nowe waga so that is why you have to keep showing up tondu waga wamenya ni mwararira na nowe roretwo iguru kwanyu na gwaku ni mwariguo
Wow. Yes. Now that is where we are. Ate hari hai HR uramwira it's been Lil. Ndimuteithĩtie. You can guarantee that. Okay? But it's time to hang my boots. I'll hang them outside the building. And I get out. Walk kanake gomari. Kumbe ni hedi ya rapak. Ule datigire kula kwa matap-tap. Akimenya, kako tu. Wacha nikafuate. Kana sleeping blanket. Akampau hako aja. Taisi onatio yeko. Nataka sema na mudo joy. Nyori agushogetie. Nyori ashogetie. No jugaga it's life, it's the making. Gatige koroge kaudo smooth. Oroga oratindikitwo hakuhe you give up on these now comedies. Giving up is not an option from where I come from. Yes. I have to be resilient. Wow. Now if I give up alafu and then what? And then what? There are things you give up on, but there are things you really can't. On your dream, wera waku, uwezi give up on your dream. Oshoke mundu akwire nduramuthekia. Kana ni wamurihia goro muno. Maraiga atia. Ti fara na placard icoke ujite ndirakurihia ko influence goro. Kore ndatia ma. Nukule ndimagiraga. People joke. People joke. Ukihinga. Ukihinga urenda gutwira atia. Rugihinga ngumwira atire muthoni. Mwiyumie fiu. Bara ni nyingi thino. Ukirugeto ni karitu. Ni ngumwira mugure tigiti. Na ginya do diaspora, feel free. Yeah. Buy for people here. Buy and let me know. Yes. Na DM ujire go he na bere okugura nayo. Yes. Ugure to we give them to people. Here do diaspora magure ire ado. Na waga space ne ya 2K. We are looking at on the lower side. On the lower side. Tutire dado igi. Yeah. Giri. 2,000. Regular 1,500. Yes. VIP 2,500. Yes. VVIP 3,000. Eulishotishia kuna warire. Kore ne ticket. Don. Ticketyetu.com. Ticketyetu.com. Na kwena pay bill. No ginya to support baby no. No ginya muthoni. Na kwena pay bill ni 423 71 41. 423 71 41. Account Auntie Jemima. Good. Mugoka. Kwena irio kamnyweso. Oshuru, rwimbo, everything is there. Tatofagire terere kuringana riu no ria na ujire ugathi bare riku ni getha. So Monday turathie Ngong Road. Yes, Ngong Road. Monday is Ngong Road. Yes. Tuesday tutioria kuhana. So we give an allowance for Tuesday. Yes. Wednesday Mombasa Road. Yes. All right. Then Thursday Thika Road. Na no ginya kuihure na show ne mweri uyu. Show ni 31st. And not too bad so far. It's very good. Wow. Dite kwa tuya kuhiga VIP. Wow. Kwa wone mundu ehike. Yes. All right. Then Friday. Ona tokoro tukirikia show andu ni makuhinga horo ucio. That's nice. Friday tuwe gitaru. We gitaru na konika nyitanaga haria bridge. Yes. So we have to get the numbers. Wamama wanajituma. Lazima ujitume. No niguo gwendaga kuga tondu ni ukuhete ka story. We have thaisi kwena platform nyingi muno cia mundu gutwika kugia na ritwa. No andu mamenye it doesn't stop there. Once you become famous, you have now to put in the work. Yes. Ndukae gwĩcia kabili ko kama ni mwana kesho uranywa muno utwikite something else. Oh yeah, ucio runake ni kwenda counseling. No everyone mundu urenda kugia na ritwa kana mundu ugite na ritwa ikamuigira mutwe. Yes, keep doing consistency. Consistency is the name of the game. No ginya uikarage, it just doesn't come. Utie mundu ukakuhe. Number 2, tutikire go support each other. Yes. Tutikire go supportiana in terms of taruo ko ni maybe we wona handu giteithiriria mundu muteithiririe. We nawe wateithio kirege guthiire ukamenya no korwo either ni content yaku itari sawa tondu rimwe ni ukora mundu akwira postira gaka ageciria ruo kugia views few gakaga guthia ageciria niwe wina thina. Sometimes ukarora content yaku. The other thing ni ati on sponsors even clients brands let us also agree go support local artists. Yes. It's very important. It's very important. Na thirikari anyway tono turagetheria tutasafisha kila mtu kwa serikali mpaka tupate support ambayo tunataka. You get out there rahigitwa hakuwe mwaka mugima. Oh no. At innovating na nite tuirekerirwo. Marathenjia guku ngi. Riu kona tutire ginya na ona kuria county ini. Yes. Let's have nice auditoriums. Yes. Kuria andu mangikuria taranda ciao. Kabia cia kira cithi yako
cia youth and kiria mututhondekere maundu ta mau turorwo na njira njega tiga iguturinga igoti ringi ngithi Stacy akiandika gienda gwika video nyamu ici niagurite niaguthitwo igoti no murenda kuiya riri ngi turathondekera guku digital platform ti cianyu ciumite murimo you see let's be fair let's be fair hari kindu ngoda o comment horo wa tari ugo you have a very big name thank you na ugetikira guthie riu varavara andu ni marathie ukaingirwo ni uhoro ucio wa celebrity in your head what about that otogwo njugire Okiambiriria it takes work it takes work no ukorwo na ritwa na nduri onaki na no we tuiko need we ume uthie wiyethere mbeca icio ona mundu othe akiambia taru ni andu manjiraga so ndi makajira niko na brand nimefanya videos lakini sipati clients umewatafuta sometimes you need to knock doors ati unataka clients wakuja wakutafute juu uko na jina kubwa hata maybe hawakujui uko tu na jina kubwa hapo kwenyu ama TikTok ama Facebook ama wapi sometimes ni rani gothie jitume mse nigetha ona ru hindi aritwa rigako nirio rireyaria rio rienyewe you will see it but lazima ujitume ai wao ukikatu wewe unaweza umia don't just sit it has you have to push do something don't sit do something such a good thing thank you darling so if you're not ready to resign please don't hang your boots don't hang if you're not ready however if you're ready nijugaga is also for winners ukimenyaga hali orathi right now I have no regrets I have no regrets zero ni ugete shock absorbers nigete no it's not easy out here no it's not easy kogo hali ya mundu ali arute wira fiu wetume jitume nani Stacy atunataka kuambia HR aje it's been real see you on this hanging my boots watanage maybe gym badge ndio imse nimeclear na kila msee cheers tuonanage huku nje we Saitan na yeye munapatana tohe namba cia thimu ile tunge kunyitia nacio motivational speaking horo wa drugs you know aria mena mathukuru ni maranjira tunaweza taka kumuita huku my god augerereshe watoto that's nice you know even motivating tondu ni joy uguo ndaguthikiriria let me give you credit ni ukoririte wega muno na andu aya ethi tondu matiendaga gukumu menda kwariria uguo ru watwariria that's true so you're the best person to go and talk to them I appreciate namba yako ya thimu ni 0738 133 211 kana 0708 0738 133 211 kana 0708 006 0708 wenda gwita Auntie Jemima akariria especially haria ha drug abuse horo wa ciana cia iritu na kura na maundu matiganite ambassador ona wenda kumenya maige the concert the show 31st August Broadwalk Ojijo Road tutakuweko na no nyende kuheana namba ya rehab hihi ni undu wa mundu hiyo please haria Duberry itagwo Blessed Talbot Recovery Center Recovery Center namba ya Mr. Mwangi ni 0722 341 452 0722 341 452 0722 341 452 etawo Mwangi mitana higa Muthoni okoreto how many years since you went to the rehab? It's 2006 until today. Mundo tetu kanetia to 2024. Murashia neto guru na ticket UK. Oh wow. Sigana igere. Kai murashia urathimo VIP. VIP. Good. Elizabeth me and Donna ni kugura ticket. Wow. Thank you. Beautiful. Wow, that's beautiful. That's good. Good. Ni magure fio ni twashokia gaga. Gora ikore kwa 4237141. Account kera Auntie Jemima ugure kuma ya 1500, 2500 or 3000. Yes. Good girl. Yeah, so it's been 18 years. 18 years. Na dore waigua any trigger? No. They were there
first years to second years ukaigua uranyota maisha maikara muno ukaigua kuna mahali nilikuwa na rise na waka kuliko Kenya Power. Kuna mahali sasa kwa gakiririka na karugendo kau katiare easy ona kimu huko no rehabilitation is very expensive. Yes, kimu huko garirika na mushiari gamumurika na ritho riatha gaugare kivava horere ate waigua ate moigua gatia nakumbuka ukaigua maisha marituhire fiu unakumbuka kuna place ulikuwa una rise higher than I and I unawaka kuliko Kenya Power. God damn it, can I go back? No. Okay, umia kimwana jeshi wadhani kuliko Kenya Power. Sasa wanazima unawaka kualiko wakizima Kiambuni wewe uko huko umewaka wakifanya maintenance unawaka wakizima Nyeri ni wona represent uko na kuwaka unawaka na uko high my guy. What would you tell the youths in terms of drugs? Every choice has a consequence. Yes. And we are not the same. Yes. Well, anyway, I know you know nikuri andu magucagia fagi no kona mesawa na he ungikugucia ni uguo no atire sawa. That is his end. Yes, that is his end. Wabe we menye ni njugaga we menye menya andu ari uracera nao na rimwe menya andu acio uracera nao maceraga na to ni anytime. Yes, uhithukirwo anytime uthukane andu maugage ahanaga atuire ekaga atukenagia riu ri nothing, you look like nothing, unaka cabbage twaro rehab, you have nothing left, you know. So wewe menye menya hari urathie na kiri urenda. That's what I'd say. And choices have consequences. Yes. If you decide to go that route, ni sawa, deal with the consequences. Yes. If you decide to go this other route, deal with the consequences. Ni wewe uramenya ni urenda maisha mega. You for yourself. You for yourself. And God for us all. Thank you so much. Thank you Muthoni. Tucokere namba yaku ya thimu. Namba yaku ya thimu ni undu wa hi mundu wina wira, mundu ngenda kundiha, mundu waigua ni akena na enda kunjikiria kindu 0738 133 211. Again 0738 133 211. Kana 0708 006 0708 006 006 tugure tiketi haria tiketi.com kana kuhitukira M-Pesa paybill number 423 7141 account Auntie Jemima. Wonderful. Yes. God bless you. God bless you too. All the best. You too. See, it's been real. It's been real. See you on the 31st. Time to hang my boots for John Wayako. Ndamutethia wiki giri. Watushikithia show. Ndamunyitirira. Ndamutrendithia. Mugikienda atio ngimuthonio na mugiodio. Tukire show. Yeah. No mukire show yakwa. Na ni ruku ndimutrendithie kiriu. Mugoka ma. We will come. I tell you, we promise. Thank you, darling. Hale mathaa mau maku merere. We'll take 30. Good. So you'll do one hour 30 minutes. And I also want to say Waiga gate will open at 5 p.m. Then Waiga, we expect you on stage. What time did you want? At 8. 8. Yes. Muthoni, you want me on stage at 8? Yes. I'll come at 8. Until 10. Until 10. If you want me to stay after 10, say it, Muthoni. Say it. She's the boss. Gladys. Yes, dear. I remembered. Yes. Nigufuata muno na comedy ciaku ikorwo share that rich woman. Yes. What about that? What about it? Yes. You want what? I include you? Yes. Guteithiririe o upcome. Because now where you are upcoming. Not to get korabu guteithie, o get followers. Anti wahari yale. Ninyonaga ni makona kaundu kega. Kaundu nice. Kamwete okay ho atari ho. Mekore nyama kema. Ni biashara medagia kumena electronics shop. Uginedagia tha. Okay here and there. Chawako. Saviti umaka kisiga na kira bagi. Siere ile cia mwini uretwo Janet. Atira nacio kahindito atia service. No ironde mundu bagi ni service. Iko indito. Lutukona let's talk about them. Yeah, tukama enjoy. Do get to have one for the week. One for the week. To promote the show as we cross the show. Good, niweka Muthoni.
niko jira demo promote the show Nego anti wa haria wa guruda kariko mudu gwito Lois about time it's about time it's about to go down turodera kagima kagabe deng toni korekia odo kegiari atekete wikigere ago efio tuikeria ka anti wa haria ekorea Massachusetts my what my guy my it is nasio guys no go gora silver igora murasi arenda kohikia murasi ndungigura agura shigana ticket we say this 2,500 yes how can you buy a ticket like 5 kana hena ya Stacy I mean anyway onashikoa marketing need the 2 VIP I'll buy okay UK oh my goodness that's nice sometimes when I go to the UK nobody will be breathing in Keno no UK dugaga water can I have a glass bring it on and you hurry good yeah that one UK mat dugaga tea yes nimakoma mi hedete so can I have a glass of water right it's Tuesday 8 nire gathi UK na niguthie ngai andorete guo na rithoria tha ngahuka gaco ndege-ini nenda UK Sweden kana London atumia haria magiuga atia atumia haria magitoruma maheane uira praise the Lord amen my name is Priscilla nyabejuga ni no koni murariga go ndirariko for the last 2 Sundays ndirariko I'm going to see my son and na jikwenda kwaria muno andu mesie ni kuyata atiru ninge ndimwireke murimo it's okay he's there he's in Ohio ni ndikareka kothi she's studying there na riu andu no mesie ati ni kuyata no ni ngai haria twambararitie I cannot brag about God keku Ohio no guthoma na riu turakoretwo na ihinda iritu muno tondu the sister had joined him koguo bia ire ndrai nacio nini ri ngira hoti uka kumusupport harabe ya meno ya kanitha tondu ndarorete account ndararigwo gwikatia I was so broke dina 3 million only no dina million ndiriona ki na njendagio atia thitima na East Africa so I would not have been able to support you guys then I had a shipment coming then a container akwamete poti ya Chadaria so ona ndirariga go gwikatia they were asking me for 2M yes and you see I only have 3M wira wakanitha ore mutumia haria na nedikoni masagora aria bena bia so please forgive us as a family nitugirendie kurugama na inyui na my cousin ni karekirio hiki Sunday ndaremirwo guka ngari cia kwa Prado cia kwenya ciario hiki na ngari giahoti guka nayo tondu riu ningire ngiokire nayo ri it's just like a small kiria ka Honda Vezo ndigihoti guka nayo it's what my son goes to shopping with it oyo mena kanini kararikia ru junior school high international so I would not have been able to come Brookhouse koguo muturekere fio no ni ndaria na treasurer ndauga kire kenini ndinakio nikio ngurugama nakio naki thaici koguo mwamukire ici ni nini fio no mutuohere ni ndahia na 1.5 ni nini bia sioneka ni gucoka amukira ikau tutu nini we will plan and come my husband atagwatia my husband is Gideon na kenevia sarahuraga ko guku Nairobi na njida kumu disturb to na kenedi are ukiriria ina handu enya tu ya gatano ni areciria kuhingura na kiaguthitwo ni rio aconetwo ni ini taru 1.5 eno ajire ndangihio naki tondu nake bia igite ni cia kurehe ki material container so arauga we ndekihota gututeithia because even in his account is just little money 7 million no ajie kukombera andu bia utaihurite hardware na no nginya mengere mbica cia business class exactly magithi na ndege so onake mwamukire ngeithi ciake biu ndanahota guka ni eguthite mucemanio na governor makimenya uria megugiteithia itura so mwamukire icio 1.5 na mutigatukuwe uru ni tungiendire kumuhe kindu kiingaingi so God bless you bless you I will talk to my children I tell them ni mwatu amukira wega children cieko cie Ohio just go home kuga Ohio Jane Muthoni Niaragwitira igongona inene rio Jane Muthoni live concert ni kiumia mweri 11 August Korea Dubai